ایوار باش تماشاوان نیجا ام به برنامه کنو یا پانوراما هفته بوارانه ایرو دیسا روژه و کردا وک هر روز داگرتیه اما به برنامه سه میوان خوره پیشکش بکن میوان خوب دم ناس کرن میوانامه نجا هیوو حقوق ناسه چالاکوانه میوان می دویم هتم جیهانگیری هتم اندام کمیته پارتی دموکراتی کردستان ایران یا دانمارکایه کک ویلدان کو ایدی ام کارم بجن هفکاره ما گلک جاراود چارپل مدیا داویدیه شیرو کاره کی چارپل مدیا ام کارم بجن ایجابی از وین بدم ناس کردن تنه گلک جاراش خود درکتیه براستی جی شیرو کاره کی tam ku hakkı evet dedi. Hakkı ve tabir dedi. Beli em بریا کو ام دست به پرسین خوب کن از خیراتنا همو میوان خوب کن خیراتی خانم نجا سپاس کن خیراتی حاتم گلک سپاس برز خیراتی گک بیلدان گلک سپاس کن بله تشتکی کو هون ببیجن تماشاوانا را بله ام دست پرسه خود کن پرسامه عولی انسان بله و سرنویسی ما دیتن ما چهار مجار هلبجارتیه لی طبی پرسین ما نه چهارن ده هر مجاری داوی چند پرسین ما هبن که ام سر فکری خوب ببیجن ام در باسی پرسای کم ببن یعنی مجاری کم ببن گلی کردستانی و یه ایران رابیه سرخواه پروتست و بردوامن دو هفته دو هفته راپرینه 16 روز در باس بو الگور آگاداریان دو روزا که هری برفره و هری تاثیر بو یا راپرینه بو از برز جیان اتم جیانگیری دست بکم توسکاری روشا داوی تماشاوان مراقال بکی نها دو چبو روشنا چوایه تشتین کو ببیجن کو دیگهن ما چاپمنیه بحدودن يعني برفرهی بلکی هم بهتر سری کنسانترانه و سری هورگلی ون اودون تکاری تماشاوان مرا پارورد کی گلک سپاس بو چارپل میدیا سپاس بو چاپمنی و از گلک سپاس کم که و قبول کرد که از بود میوانی و مثلا ورس هنش بو هر دو میوانی دنج عزیز است خازم لسری دا سری ریز و نوازش بو وان شهیدا کم اوید کج خو پیشاندانت و آخریا کو ایران دا گیان خو فدای ملت خو کرن و اسلاو ریزه که شورش گیرانه جی پیشکشی وان هوال و هاوبیر و دوستانه دکم که نهاج باجرت ایران و بتایبتی جو کردستان روشهلاته
بوینە دەنگی ئازادیە حەقۆرە. لە ڕاستیدا ئەگەر ئەم بە کورتی ئەس لەسەر ڕەوشە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی و ڕاپەڕینên ئیرانێدا بێژم لە ڕۆژە ئەولی و دەولەتە ئیرانê پشتی شاهنشاه و لە ئالیێ خومێنیدا وەک کۆمارە ئیسلامی هات دامەزراندن و شۆڕشا gelên ئیرانê دەست بکار بوو حەقی کورد و حەقی هەموو ملەتên dinên ku ئەقەلیەتن لە ئیرانێدا binbir hatine kirin û hîç heqek û mafekê heqxwazî ji wan re nebû. Normal e wextê ku milletek ji dewletekê de dijî heqê wî niye, dikare bi zimanê xwe bixwîne, dikare bi kincên Kurdî bi azadane bigere, wek her milletekê din me zimanê xwe heye, me ala xwe heye, heqê me jî heye, em li îranekê demokrat û federal û sekular de jiyanê bikin. Hemû ew dawayên gelî Kurd ku berê otonomî ji bo Kurdistanê bû û demokrasî ji bo Îranê bû, ew heqên gelên Kurd diyar neban. Li ber wê hindê di roja ewilê ku Komara İslamiya Îranê çêbûye heta îro jî herdim çend sal carekan xwepîşandan li Îranê de çêbûne. Wekî hingî ji dizanin axirîn xwepîşandan vedigere wê rojê ku Jîna Emînî ku temenê wî 22 salî bû, xelkê bajarê Seqizê bû ku gel famîlya xwe diçe ji bo gerê ji bo Tehranê ku cara ewelî dibe ew diçe ku bajarê Tehranê bibîne. Li yekek li shopping centerê bajarê Tehranê de ji aliyê moxal polîsa da û polîsên exlaqî de tê ragirtin. Wê yekê ji ber wê yekê bûye ku destmala serê wî ji gor qanûnên İslamiyet Îranê nebûye. Gel xwe birîne polîs wê derê birayê wî jî gel dabûye. Gelek dawa dike ku berê ez kesek ji Tehranê nas nakim, min karekê bêexlaqî nekiriye û ez daxwazî li we dikim ku min azad bikin. Herdim wekî hîn jî dizanin piştî du sê rojan ku cem polîs dimîne ji ber eşkenceyekî zor, girtin û lêdanekî zor, piştî çend roja ji komayê li nexweşxaneyekî Teheranê de tê peyda kirin û piştî 48 saeta giyanê xwe fidayê welatê xwe dike. Herdim karbidestên dewleta Îranê nedixwastin ew tişte rû bide û bi bavê vî re dibêjin ku bi wî sêt wan hene ku ew tişte wisa nebûye, belê xelkê Kurdistanê li bajarê Seqizê cenazê wî teslîm bi erdê dikin û piştî rojekî partiyên siyasî ya Kurdistanê ku navenda hawkariya partiyên siyasî Kurdistanê ji bo ku ehtirazê nîşa bide dawa li xelkê Kurdistanê kir ku ehtisabekî sertaserî li Kurdistanê çêbe, ew jî girtina derê dikan û bazara bû. Ew yek dibe şokek ji bo Komara Kurdistanê ku her li bajarê Urmiyê, Sinê, Kirmaşan, Îlam ku wekû navenda parêzgeh hene, herkes derê dikana xwe girt û wek nayek ji bo Komara İslamî nîşa da. Roja piştî wê hindê ciwanên Kurda ketine bajêra merg ber dîktator, yanî neman ji bo dîktatora, neman ji bo dewleta hatine ser kûçe û kolanên Kurdistanê. Ew yek bû celîsqeyek ku hemû Îranê girt. Li Tehranê, li Isfahanê, li Meşedê, li Kirmaşanê, li Bender Ebasê hemî kes gotin Kurd yê bûyne sengera Îranê, Kurd azadîxwazin, ew yek kardaneweyekî nêwdewletî lê ketewe. Li hemû bajarên Ewropa, li paytextên hemû dinyayê de kardanewekî mezin lê ketewe, Kurd hatin dawa azadiyê û demokrasiyê û federalîzmê bo milletê xwe dikin. Ji ber wê yekê xelek li ser tasera Îranê hate ser kûçe û bazarê xwe de. Wekî hingî jî dizanin ku zêdetir bi sedan kes, yanî ez berî bername jî ez çûm ku bigerim ku ez amarekê taybet peyda bikim ku çend kuştî û birîndar hene, lê bi rastî hin zêde li bajêr heta bajêra ferq dike, mirû nizane. Bi kurtî serhildana wê carê ew bûye ku niha hatiye pêş. Helbet giringiya xwepîşandana li derwê wilat jî hebûye û rexnawên demokratîkê medenî tesîrekî wan zêdetir heye. Hemû kes gelek bê eleqedar e. Weziya me ew e ku şoriş wê carê ji Îranê de ser bikewe heqê gelê Kurd û hemû gelên eqeliyetên ku li Îranê de dijîn bigehe bi amanc.
و روشا بله. یا هیکو او شورشه چی بو اوه وکی آخرین او پرسیارتجی وک آخرین یعنی مرو بیجد چه تشتک نها هیا هم دزانن جی که دروش بری نها دولت ایران لریا راکتت دولتی و درون دولتی بارگاین پارتین سیاسین کردستان روش هلات بمباران کریه پشتی 15 روزا جارک دن پارتیا دموکراتا کردستان ایرانی داوا لخلکی خواه کرد که دری دکان و بازار خواه بگرن او یک جبویا هویا وی که جارک دیگه اعتصابه که سرتاسری لکردستان ایرانی دا چه ببه و ایرو دکوار روژا 16 مین روژا که گنجین کردان گنجین ایرانی لبلوچستان جه احوازه لتوریزه لتهرانه لکردستانه لسر کوچه و کلانانه دوا حق مافی خواه دکن بله بله نها پرسک من هەیە yani divên ya duh heta niha roja ku va 16 roja milletê Kurd û Îranî rabûne ser piya lê ya herî berfireh û herî ku em bibêjin ne tenê li Kurdistanê li Îranê jî yani ya herî berfireh bû via hanê yani qandî ku ez dizanim ev ya duh li ji bo ew ê bû ji bona ku protestoya ew êrîşa li ser hêzên Kurdistanê ku baregahê wan li başûrê Kurdistanê ye yani ew alî Îranê bajarên Îranê jî ew wek piştgiriya Kurd û Kurdistanê rabûn piya an bijin ji xwe tesadüf yani Kurda ji bo xwe rabûn ew jî ji xwe berê plan kirbûn دوی واری de qeneeta te yani bên tiştê ku tu ya dizanî an tu texmîn dikî ya ez lê difikirim ya ku duhî rûda nizîk li sî paytextên Ewropî û Amerîkî da ku ew xwe pîşandana herî berfireh çêbû ji ber wê yekê digerêtime li roja çardê da yani du roj berî niha partiyên Kurdistana Rojhilat cara duyê piştî mûşekbaranê dawa li xelkê Kurdistanê û bi taybetî Îranê kirin ku derê dikan bazarê xwe bigirin wek protestoyek ji bo mûşekbarana se partiyên siyasiyên Kurdistana Rojhilat bu cara duyê yani nezîk 14 roj ferq heye li beyna li roja ewilî heta roja duyê dawa li Kurdistaniya kirin ku derên dikan û bazarê xwe bigirin ew yek bû hoya wê hindê ku hemû partiyên opozisyona Îranî li Selteneb Teneba ku wê ku şahenşahin li Mujahidîna Xelq li partiyên çep heta partiyên radîkelîş heta partiyê ku bi navê Mekteba Qur'an jî heye dawa piştîwanî li wê ihtisabê kirin ku li layan partiyên Kurdistana Rojhilat da dawa wê ihtisabê hatiye kirin ji ber wê yekê bû ku li ser taserê dunyayê li Washington DC, li Torontoyê, li Los Angelesê, li Copenhagenê, li Stockholmê, li her ciyê dunyayê alem hata ser kûçe û kolana dawa azadiyê û demokrasiyê û heqê gelê xwe dikin. Ez dixwazim yekê jî bêjim ji mûşekbarana partiyên siyasiyên Kurd li Kurdistana ku niha li Kurdistana Başûr dijîn ez wê yekê dibînim ku dewleta Îranê Komara İslamiya Îranê niha ji bin fişarekî gelek zêde da ye ku dibîne li nzîk li 120 bajêrên Îranê da xwe pîşandan heye. Li wan 120 bajêran da hemû jî ji dewleta Îranê ra dibêjin na, êdî em we naxwazin. Ew yek dewleta Îranê bi mûşekbarana partiyên siyasiyên Kurdistana Rojhilatê dixwast ku efkara emûmî bi dinyayê bêje ku belê evên ku dixwazin li Îranê de naaramî çêkin ewane ne. Ewane teziyetçeleb bin. Teziyetçeleb bi mana wê hindê ku dixwazin Îranê parçe parçe bikin. Her kesek
شاری خو هر ملتک ایران پارچه پارچه بکتن به یکی دولت ایران خواست به یکی نشا بدن اما گلی کرد پارتین کردستان ایران وینا بیژن ام دبیژن شورش ام وک شورش کنه حال ایران ده هیا پارتیا ماجی وک همو پارتین دی کردستان ایران ام دگل به شورش دانه ام همو گل هندی دانه که کمار اسلامی لسر کار نمینید دولت که دموکرات فدرال که حق همو ملت کل ایران دادجین که گزاوکی تو دزانی ایران نزدیک لپنج نتوال ایرانی دادجین بلوچ دجین عرب دجین کرد دجین همو اوانه آزادی دجین همو اوانه لجیر گشارا دولت مرکزی دانه یعنی دولت که تهران جیر گشارا وان دانه دیگه هشته به وقتی که مروفت به بیجه که اگر ایران اک دن چه ببه پشتیوان خو پیشاندانا دید به ایران اکی دموکرات و سکولار حتی سیستم فدرالیزمش ام به باشترین سیستم دزانین که ایران اکی دموکرات دا هر کس اک بخوازه حقی وی و ملت دا به پاراستن بله قالا تشتین کو بویه تکر لی از نهای جام شروع بکن چه هیویه و هیه یعنی و چه گوهرتم بخورا بینه بله از خواستم به این بیجم یعنی وک کسی که مرون ها صحتی که مگوت تجی جارا اولی نیه کلی ایران دا خو پیشاندان ده جاری دنجی خو پیشاندان بونه همان سلوگان هاتینه گوتن گلک تندل جی بویه هیجی البته از خواستم بیجم اسبک خواه قصه دکم برا هیجی هندک زویه ام بیجن یه چه ببه گلک زویه ام بیجن که آیا کمارا اسلام ایران یه بچه آن نه اما اگر او خو پیشاندانید که نهاتی نکرن به راوستاندن جی اما ایدی پشتی 43 سالان در کمارا اسلامی توشی شوکک بویه کمارا اسلامی تجارت باور ندکر لنکاوه ل 120 باجرن ایران دا خو پیشاندان تکرن لباجر خمینی لقومه دا صورت خمینی دصوتینن دشوتینن جه کرمانه جه باجر قاسم سلیمانی دا صورت وان دشوتینن جوان رد بشن دیدی ام وانا خازم هیچی زوی ام بیگی بیشن اما از به هندی گلک به علاقه دارم اگر خوا پیشاندان بهینه راوستان جی دولت وانا سرکوت بکم ایدی او شورشه بردوامه دکاره پشتی 6 مهیدن دیسا سرحل بده جینا امین یک نها شهید به پشتی 6 مهیدن یکی دن یه شهید ببه یعنی او شورشه دی بردوام به ام نکارم بیشن دی پشتی شورشه اگه دولت بکاره سرکوت بکه همو خلاص من نه خلاص نابه او شورشه اگر ام فکر بکن خو پیشاندان جینا امینی نهاجی خلاص ببن پشتی مهگدن پشتی هفت مرون نزانه اما او علاقه داره به هندی که او شورشانه بردوام بن ادی دولت امر خواه کریه خلق وان ناخوازه افکار عمومی وان ناخوازه دولت اروپی دولت امریکی همو گلک علاقه دارن آریکاری خو پیشانده را دکن تزانی لوار گلک زحمت نها پیام و خبر بگهنه چاپمنی اجبر کج ایران گلک جارا انترنت قد دکن ناهلن گلک هست یعنی کارابانیه انترنت تا قد کرن اما وی کیجی تدبینی که دولت انوکی امریکا وانه دخوازن انترنت تا بپره انترنت رایگان جوان را بشینن که هر کس اک بکاره ویدیوی خواه جوان را بشینه بای که به دنیا به آشکرا کرن که بله وانه ایران دا چه دا قومه بله گلک سپاس نها از پرسامن نجاح هیوه ایران لهرمه نتنه ناو خواه ناو حدود ایران یا هی لهرمه جی رولک ویا گلک خراب هی لسوریه دست رولک گرین دلیزه yani ایرو یکو اساد لپیاده ایلن یک جه بویژن روسیه یه دنجی ایرانه yani بیاته yani ev بوان اوا تسیر و رولا ویا خراب جی بکه yani بویژن
تشتي كود بيجن لسوريا نها دسترجايات كو بيجن بشكري أساسية رجيمنا يعني وبر حتى نها ذكر كل ويدر ذكر اليمن ذكر البحرين دسترجاية ويانا الهرم دنجي اللي يعني لبنان مثلا حزب الله كو بين بشكري وانا هري مزن وكو حزب الله واقص مزن كرن كو يرو بيا بلا الهرمي ديسا هر ايرانه دوی وارده ام فكرته جهداري بكن ایوار باش هیوی دارم باش به دسپیک سرساغی جملتی کرد را خوازم و هر وها سرساغی جهر ملتکی بدوزا دوزا نتوی یا چه ملتی گو بپاريزي سرساغی جوارا جی خوازم قالك تشت ما تخواستم بيجن دسپیک كاك حاتم گو تشتن قالكي قرنگ ازيتاني خالكي تاني بري أزور ما برسي أزيلي زيدكم رابرينا جو إيرو لروجهلاتي كردستاني دبي تشتكي نوا وهروها ديروكيا لي جوازيا في جاري جوازيا في رابريني جو جارا يكمينا سر بنجهك السياسي آباد بي هروها أم زاننجو حتى نهاكي بهزارة كس قرتينا لزندانا بهزارة جند زندانا دانو هروها بهزارة كس بدارفد بن روجانا لروجهلات لي أمكارن بيجن أفرا بريناها جارا يكمين جو درباسي وباجاري قنبو باجاري شعيبو أم بينن بقشتيبو نا بتني لباجاري أزريبون يان باجاري إيرانيبون يان باجاري عربيبون يان إيه كردستانيبون بقشتيبو نخاسم درباسي وباجاري جو بنجها أولا شيعيبو وكا نمونا قم هروها كولانا إيرو شارع إيراني ديارة قافا قوتنكي وكا مرنا خامئني يا تبرنجكي تبيجي إيرو كردستان غورا فاشستا إيرو سر قوتن لشارع إيراني تشتكي جلكي جهة سكنية از دبيجم هكا أفرا برين دمكي بسكنيجي لبردوامية و بيشروجي و دي وأز حاتم رما رنجكي قوي مثلا روج آفا يعني ديارة جو إيرو روشا جو روج آفاي كردستاني قريدايا بدي دولتي سركة إيران تركيا إيران دخوازي أو وكب عربي بيجن هلال خوي شيعي جو جي عراقي وحتى لبناني وهروها روج آفا إيرو دبيني جو سينوري و باراستنا و إيكونوميتكي وهروها باراستنا برجوانديكي دفي مسألة أولهي هروها تركيا يعني رولا تركيا أزبينم خورترين حتى درولا إيراني دا مسألة إيرو مطرسية تركي مظن جو إيرو كردي روج آفا ما فكي خوي نتوي ببارزن الويدري إيرو ديارة جو إيرو إيران روسيا وكا دي دولة جو إيرو بريجيما أسد لسورينا قالك نكوكي دنا قبا روسو إيرانا ديارة هردمكي درتكبي لي تمي لي فقرك روسو إيرانا هيا لسر مسألة كردا جبر بيكي أزبينم بو كردي مي روجهلات قالك أقدار بن درولا روسا يا خراب بيش روجي لكردستان روجهلات تأثيرا وي هرمي لشي الحكومة أقليم وشي أزبينم تأثيرا وين نتني يعني الحكومة إقليم وهروها لباجاري جمعي أرينيكا بقشتي هيا أرينيكا هر كردستاني هيا جي أرينيكا لباجاري عربي جي هيا مينا تداخياني حاتم داخياني وكا صنعاء هروها بغداد
هروها للبنان بو إيرو دستي ميليشياتي في حكومتا ديكتاتور جو إيرو قلي ملتا دكوجي ديارة جو إيرو أرينيك بتفايي هيا سر مثلا إيرو في رابرين دنجيت ناي كاتنمت گوکک بیلان تو روشه چواد بینی پیش بینیته چنه روشاهی یا ایرانی بله در روشه تا از منداله کی 4 سالی ماما باید دست پی نکر بود نه یا دست بکر بود نو دست بکر بود نو دست بکر بود اره نو دست بکر بود بله دوی نابره دا از کارم هرم کتاب خو بینم و هلبسته بخوایدیم او کاتودی دا او باشه سراب جمیوانین هجاره گرک سپاس کم جو چارپل مدیا و همو خبرکارین چارپل مدیا را جبو به پروگرامه و گرک سپاس کم جبو داناسینا ته توجهاته سپاس کم خاصه کو خواندن و تجربه من پراتیکه حاول دادم به فکری خو پارو بکم بلکی بکری تشتکی به دست به که داد شخص هجا جینا امینی دا همو شهید آزادی دموکراسی و سرخبونا کردستان برز و حرمت بکارتینم اویا فرصت کی اجبو من کو یکیتیا هر دواریه پارتی دموکراتی کردستان ایران پیروز بکم په گلک کیف خوشم و سربلندم به سالا بری نیزی 30 سال بری فران هباره کی گوتبو پارتی دموکراتی کردستان ایرانه وکی اگر ام او بکن وکی مرسدسا مارکه پارتی سیاسی کردستانه گلکی کیفام ناتبو از هیویدارم او نمونه وانه یکتیه جبو او به سروبری برابون یه کردستان باکور و کردستان روجاباجی ببه و هر روزا جبو کردستان باشوجی ببه نمونه یک باش که ام بکاربن جوی داره فایده کی ببینن رزدار حتی گلک تشتا گوت از جهو ده شروعین بیدا رسمکی به تباهی جبو بریا به پروگرام جبو به روشه هات برچاوا و از گلک سپاسی ویجی دکم جبو همو آگاهداری و نرخاندن و شروعین وی yani hafte و نهادا وقتا وی چاقی داد گوتن که شورش ایرانی از مناسبات امن کردستان بون هین işte ev helbesta Rojan Barnas pişti muhasebata hafte و نها hatı bunu visandın vaqta ku Xomeyni pişti ku desirata xwe qayîm kir çawa xwe da ber Kurdistanê Rojan Barnas wê nivîsandı bû ez 4 salî ez mendalekî 4 salî me mamo ez ê ji xweydanê xwe mehabedekî nû ava bikim ji ser wê helbestê 43 sal derbas bûn wekî ku hetam gava dinê jî diyar kir beriya jîna û piştî jîna jî 105 kesî zêdetir divan protesteyan da hatine kuştin û piraniya wan dor 18 salî ne xortin ciwanin di gora agahdariyên ku di çapemeniyê ku bi qasî ku ez taqîb dikim qasî ku bi tîpên latînî di weşanên cuda da tên ew kirin ya jî weşanên Kurdî yê bi tîpên erebî jî car carna dikarim taqîb bikim
evya nişan dede tırsa min ji roja pêşî heta îro ew bû te wê pirsê ji dîsa ji hetan pirsî te got ji vir şûn de ew ê çi bibe ew numuneyekî pir baş bû divan 43 salan de li hemberî Komara İslamî ya İranê gelek serhildan çêbûne gelek protesto çêbûne evana gelek cara spontan bûne jîna Emînî jî çirûskekî bû ew çirûskekî bû ku agir hilda û belav bû li vir ciyê kêfxweşî ew e ku hêzên rêxistinî muxalif ê taybetî Kurdistana Rojhilat lê her wiha bi qasî ku agadariya dayîn ew ê Îranê jî ji nû ve belkî xwe hişyar dikin ji alîgirên şahî bigire heta mücahidî ji hin rêxistinên kêmneteweyên din wekî Belûciya wekî Azeriya hêvîdarim ku ev tişt di qalibekî û di pêşengiyekî rêxistinî da birê ve biçe tecrübeyê 43 sala ê Îranê jî tecrübeyên hemû mirovayiyê jî nîşan dane ku serîhildanên spontan ê pir kütlewî pir girsî eger nikaribin îradeyekî yekgirtî ya siyasî ya rêxistinî ava bikin ya jî li jêr pêşengiya îradeyekî yekgirtî ya siyasî de bê birê ve birin maalesef di dawiyê da ditefe netîceyekî nagire û ji nû ve pêxistina çirûskekî nû dîsa sal pêwîst dibin qurbaniyên Kurdistana Rojhilat di destpêkê de Doktor Qasımlo û hevalên wî Doktor Şerefkendî û hevalên wî û her wiha zarokên Kurd ku divê êrişa dawî de jî bûne qurbanî têra xwe ne têra xwe zêde ne ku bên parastin û têra xwe zêde ne ku ew bibin sedemekî ku gelê Kurd di Kurdistana Rojhilat bibe serwer ji bo xwe îdare bike bi îrada xwe bi şeklê federalî bi şeklê otonomî ya bi şeklê ew ji bo vîya ev ji bo hemû parçeyên Kurdistanê jî derbas dibe ji bo taybetî niha aktûel e rojane ye ji bo Kurdistana Rojhilat jî pir girîng e îradeyekî yekgirtî her du aliyên yekîtiya her du aliyên Partî Demokratîk Kurdistana İranê êjayî hemû pesindariyê ye û gelekî girîng e lê li gel hêzên din ê Kurdistana Rojhilat jî hevkarî hem ahengî û tifaqekî millî li ser bingeha mafên me esasî yên millî gelek tiştê din da em civatekî mezin li parlamentoyê Swêdê ne 8 partî hene di parlamentoyekî ku em ava bikin jî li wir bila 10 partî hebin lê ew 8 partî ya 10 partî ya 3 partî bila bi kêmalî bikaribin li ser berjewendiyên me yên millî li ser îradeya me ya ku em bikaribin welatê xwe bi xwe îdare bikin em xwe bi xwe îdare bikin xwedî îradeyekî müşterek bin hêviya min ew e ew agadariyên ku birayê hêja niha ji bo me da ji bo min hêviyekî bû bi rastî min merak dikir min gelek yanî li Stockholmê temam min beyanê wan xwend muxalefeta Îranê hene bibûn û beşdar jî bûn di evkê de ez bi xwe şexsî ji ber nerhetiya xwe malesef dor nikaribûm li wir bim lê min ji vîdeo ciyên min temaşe kir ew tifaq mühîm e yanî tifaqa Kurda esasî ye
لاتفاقێکی نابەرە هێزên Kurda û muxalefetên din ya Îranê jî mühîm e. Ev ya ne tenê ji bo Îranê ji bo ku ew muxalefet bikaribe gavên mezintir û berdewamî babêje. Wekî ku dîsa birayê hêja got yani ev şirûşk ev her berdewam be hêviya min ew e ku ew hêviya wî rast derkeve û bi ser keve lê ji bo di qada nav neteweyî de jî niha em herin ji hikûmeta Swêdê, em herin Yekîtiya Ewropa, em herin Almanya, em herin Yekîtiya Netewa, em herin devletên Yekbûyî ya Amerîka, em ji wan alîkarî bixwazin, ew ê ji me re bêjin ku muxatabê me kî ye? Muxatab kî ye? Em ê bi kî re rûnin? Hûn çi dixwazin? Dewlet nikarin ji bo li gora 10 partiyên cuda 10 şeklên cuda yê alîkariyê bidin. Pir basît e diya. Ukrayna Zelenskî cilê xwe yê eskerî heşt mehe ji ser xwe dernexistiye. Eger li Ukrayna sê muxatabên cuda hebiya ne Amerîka, ne Yekîtiya Ewropa, ne dewletên yek bi yek ew qas alîkarî bidane alîkariya maddî, eskerî, manevî, însanî hesab bikin yani siyaseta mülteciya li Ewropayê ew qas problemekî mezin e ji Swêdê bigire heta Yekîtiya Ewropa hemû kesên ku ji Ukraynayê bên otomatik mültecî qebûl kirin. Otomatik alîkarî dan wan. Ev ya çi ye? Ev ya mesela muxatab e. Loma hem li hundir ew berxwedan, ew protesto berdewamiyekî wî hebe 105 bajar na bi pêsed hemûn gund û bajarên Îranê de ew bela bibe û berdewam be û aliyê din de jî niha 15 roje li hemû seranserê dunyayê van 10 salên dawî de bi rastî ew qas protestoyên berfireh û xurt em şahid nebûbûn li derveyê welat li Ewropayê. Cara pêşiye ev dibe. Ji bo berdewamiya wan jî û ji bo ku ew gotinên mesela li Stockholmê serokê hemû partiyên siyasî du partî sekreterê wan sekreterê partiya beşdar bûn 6 partiyê din serokê partî wan beşdarê mîtingê bû. 3 roj berê ne ado de lê 3 roj berê. Hefteyekî ye 10 roje li Stockholmê her roj protestoyekî heye û kesên xwedî desirat beşdarî wan ew kadibin. Ji bo ku ew bikaribin gotinên xwe, sozê xwe têxin bikin siyaseta dewletê û piştgiriya milletê Kurd rojhilat û her wisa li hemû Îranê bikin divê muxatabekê hebe ew tifaq nav Kurda da û nav Kurda û muxalefetên din da loma mühîm e. Ez normal însanekî optimîstim, xweşbînim lê çend salê dawî ye bi rastî ji ber gelek sedemên perçebûna nav me ya Kurda ez hinekî meyla pesimîzmê min ra parî ew bûye hêvîdarim ev protesto û serhildana Rojhilata Kurdistanê bi serokatiya îradeya yekgirtî ya siyasî ya Kurdistana Rojhilat berdewam be ji bo me Kurdên perçeyên din yên Kurdistanê jî bibe numuneyekî baş û divê em Kurdên welatparêz li perçeyên din yên Kurdistanê jî heta ji destê me tê wan tenê nehêlin çi ji destê me bê ew ji me çi bixwazin em piştgir û alîkarê berdewamiya vê serîhildana birêxistilî bin, organize bin, organize. Tiştê ku ez li ser vê pêvajoya 15 roja û muhtemel tiştê rojên pêşî ez bikaribim ji niha de bêjim ew e ez dîsa digel hêja hetem ku yani ji bo rojên pêş hîn pir zû ye ku meriv tiştekî
او بیجه لی تیوی ده بریخستن بونا و اراده یک گرتی یا گلمه روجراتا کردستانه ایوی لوره بردوامی لوره سرکتن جیب لوره سپاس سپاس گلک سپاس من خاص از تشتک به کلتی بیجم اگر وقت بله کرم که از قاسم سریع گلک سپاس جو هر دو میوانا بکم گلک سپاس کم که بزانایی انفورماسیونت گلک درست لسر شورشان دادن تشتک تخوازم از بیجم تزانی لدنیای دا سیاست رشوسپینیه لماتماتیک دا پله هیا پله 180 درجه تدکاری لهر جهه که بهی جور گوتنا خواه بیجی یعنی ام سیاست صفر و هزار ناکن یعنی یان تو دی سر بخویی بده ما یان ایدی ام بی شورشه دا نابن نا ایرو چند کاره دسته مته امی دخوازن سبی رنگ تشتکدن به زمان دکتر عبدالرحمن قاسم بودم ما اتونومی دخواست جبو کردستانه و دموکراسی جبو همو ایرانه بود اما ایران فدرالیزم دخوازن لنفش قاسم لو اتونومی بود رنگ نفش ما فدرالیزم با نفش پشتی مته رنگ سربخویی زیادتر تشتکدن نخوازن پیش از تنی سربخویی دخوازن گلک گرینگه دبیجن خباتا رزگاری خوازیا گلی کرد لی کس نابیجه خباتا رزگاری خوازیا گلی عرب یعنی گلی فارس یعنی گلی آلبانی اما دبیجن خباتا رزگاری خوازیا گل چما وی نابیجن جبرکو خباتا رزگاری خوازیا گلی عرب گهشتیه بیا دولت چی بیا خباتا رزگاری خوازیا گلی فارس چوه گهشتیه خباتا رزگاری خوازیا گلی کرد یا کوزوفو یعنی هر دولتی که نه حزد کن ببنه دولت یک تش گله گرینگه جبو او کسین که دخوازن آزادی جبو ملتی خواچی بکن دموکرات بونه مروف دبا دموکرات بونه چجارا بیلا خوانه با وقتی که تو دموکرات بوی تو دشتی لگل دشمنی خواه لگل رقیبی خواه برونی ها فکری چه با امنا با وکی گلی کرد لکردستان ایران تنید او خالد که ام دیجی یکن مزم بکین دبا ام زیادتر ترکیز آمد لسر وان خالا بک و ام دیگل هاو بشین ام گل هاو دابش بکن ام گل هاو من نیزیک دکه خالد کو ام من نیزیک دکه با ام لسر وان کار بکین خالد کو ام لهاو دورن ام سن لسر وان جی کار بین کو ام لهاو نیزیک بین دزانی او یک گله گرینگه شورش دا اتاق یعنی غرفه فکری لازمه لشورش دا سلوگان تایبت لازمه لشورش دا یک گرتن ریک خستنک جبو همو اپوزیسیون ایرانی بی مشکل هری مزن نهال ایران دا اوکو آلترناتیو نینه دزانی آلترناتیو یعنی آلترناتیو که هاوبش که بخوازه همو ایرانی بیگ بینه و حق همو ملتات دا هبه گله گرینگه ریک خستنک سیاسی دموکراسی که تیدا به و حق من کرد حق تی عرب یوی بلوچ یوی آذری تیدا هبه اگر او یکه چه ببه او که یک بیلاد کد راسته دولت دروه او کل انگلیسی را دبیجن international support بخوازی ببینی دبه ریکستنه که سیاسی تایبت حق همی کردات تیدا به بلکه دولتانه بکارن آلیکاریات بکن کرد چند لامریکا داوا حقی خواد دکن عربی خواد دکن بلوچ دکن 10 پارتید بلوچ هنه 10 پارتید کرده هنه 10 پارتید آذری هنه دولت وسط نهین گهداری ها منم کن از دیان جاره لپارلمانتوی دانمارکی دا بومه لوزارت دا درو دا بومه همو گوتنین که ام دبیجن تو جاره اروپیش ترا نابیجن نا هم تن دبیجن اری درست حقی ده حقی ویا اما کی اوادن ام چپکن یعنی خاله ها بشه ما چیه ام چند کارن آریکاری ها بکن دزانی بعد یکی میگود توفاق یک گرتن گلگ مهمه مروف یک گرتی بعد تو یک گرتی بوی دنیا دروی بکار آریکاری ها تبکه تو یک گرتی نبی دولت کمار اسلامی یه بسر خو پیشاندانا دا سر بکه جبر وی یکی دخوازم بیجم داوند هاوکارین پارتی کردستان ایران 3 پارتینه پارتی دموکرات کردستان ایرانی و 2 پارتی کومله اما وکی از خازم اینفورماسیونی جی بدم و هر 2 پارتی کومله جی رنگ گلگ لوقتی که نزدیک دا هاوگرتنا خوانی شابدن یعنی گهشتی الاخرین مرحله دانه رنگ یگرتنا وانجی چی به ام داوا وکی رزدار که مصطفی هیجی جی کوتی ام داوا لحمو پارتی کردستان ایرانی دکن
درێ ناوەندە هاوکاریە کوردستانە ئیرانی کردیەوەیە کورد دبی ببن یەک بە یەک مێتۆد بە یەک سلۆگان بە یەک داواکاری ئەم دکارن لە دەروەی وڵات و هەم لە ئیرانە ئایندەدا پەیاما خۆ بگەهێنین گەلەک سپاس. بله دکتر نعمت خالق هەیە نزانم ئەگەرکارم بێژم بله کرم که هەروەها ڕاستیک هەیە لە ڕایە گشتی نەژبەر بۆ ئیرۆ ئەم چەنێ کوردن بۆ ئیرۆ ڕۆلە یەکبوونە وا پارتیە لێ قادا لە کۆلانێ ئەمکارم بێژم بگشتی ئیرانی هەبوو ئەو دەست درێژیە گۆلیژینا بوو باندۆرەکەوەی هەبوو لگۆری نەرینن ناودەولەتی لێ خالا گۆ ئەستخوازم بهترین بێژم نەخاسم ئیرۆ کوردستانە ڕۆژ ئاوا ببێ وەکە دبستانەکێژمە کوردارە پێشە ڕۆژێ کەسێ گۆ ئیرۆ مەرە مخالف يعني ام قالك اقدار من جوي النرينه كسي مي مخالف ايرو ما كرد ما كرن دبارشا كسي مي مخالف ايرو رولا مي نتوي بوش دكن كسي مي مخالف ايرو لكردستان روج ابا يعني ما في مي سركا قود زمان دا تي برشقاندن مخابن ايرو مثلا كردستان روج ابا دبي ببي وكا نمونكي هروها ج واف بارتي كردستان روجهلات اف راستيكا نمثلا ايرو وصف دانكا و بنجها نبنجها رابرينا كردا دينا رابرينا ايراني بتفاي دينا يا ايرانيا يا عربة سنة شيعة ازري بتفاي دينا بهيفيما ام كرد تمي ام ديروكي تشيتكن لي جو ام لي خدي در نكبن او ديروك مخابن تي واتكي قدبن بصد آليا هيفي دارم خورتو كتشي كردا جو راهشنا في باري جران جو ايرو سروي خاكي هروها سينغا خوا دينانا بالرجيمة هري دكتاتور لدنياي هيفي دارم تعبل بن دفاع مجارة بله کاکتم یعنی قاندی که ادزانم حتی آنها چند لیران چند راپرین چه بونه یک 20 سال بره یا خواندوانم بو باورد کم بوی یا یکم دورا 10 سال بره جاره که دیشا او چه بو و بریا 3 سال شورشا رنگ کسک بله و 3 سال بره دمارا او سر مثلا باهابونا سوتمنی او 3 سال بره جه بو دمار کو مرو وانا بده بره وان هر یا چارا مرو بحسبینه تو yani Ali mazlum Ali bibejin ana bedruş bin kurad bin an berferehbun axwe çawa kari mukayese ki be aviye demere از خوازم بیشم جیاوازیا و شورش لگل خوپیشاندان دن خاله هری گرنگ لحمو خاله ده هاوبشی آوان چیه؟ ام کمارا اسلامی ایران نخوازن ام دموکراسی دخوازن ام آزادی دخوازن ام حق ملت دخوازن ده جیاوازی هری مزن اوه اگه بری باجیرک بتنی رابه با جبو متوده که تایبت یعنی جبو سوتمنیه با یعنی سال 2010 دا وقتی که احمدی نژاد جارا اولی دنگید خوانی عالم اجدیرا دگو دنگ مجدره نداید او خامنه ای دو حل بجاردی دنگی ما کی ونه جبو تشتکی تایبت بود لی جیاوازیا و شورشه لگل شورشه دن یه خاله هری گرنگ همو ملتین ایرانی هر 5 ملتین ایرانی به تکرار ل 120 باجرین ایرانی ل روزه که دا ج دولتی را بیجن نه ایدی هم تنها خاصی او یه گله گرینگه
کۆمارە ئیسلامی لەسەر بنگەها ویلایەتە فەقی چێ بووە ئەو خۆ بنۆنەرێ خودێ دەزانن لەسەر عەردی مافێ کووردا مافێ عەرەبا حەقی زمان حەقی هاوڵاتی بوونا مژی لە ئیرانێدا ji bin pirsa dare ji ber wê yekê gelek muhîm e rast e Jîna Emînî bû simbola wê şoreşê eger Jîna Emînî jî neba her kesek din wextek din ji hatiba rûdan ba dîsa ew şoreşe çê dibû yanî berî jî got renge xwezî ew nehê pêş ema eger ew şoreşe dewlet bikare serkût bike yanî rabigire ez gelek optimîst wekê dibêjin piştî 6 heyvê din piştî 4 heyvê din li buherek din da dîsa şoreşê serhel bidin yekê min dewleta Îranê piştî 43 sala tûşî şokek bûye ku bawer nakin dewleta Îranê bawer nake dewleta Iraqê dizanî ewa ku ew xatûna berês xaltîkê got hilala şîe li Sûriyê li Yemenê li Filistînê li Iraqê li hemû cî heye heta ew ên ku ji bo Îranê kar jî dikin bawer nakin ku li Îranê de ew çê bûye bizanî opozisyon gelek muhîm e opozisyona Îranî ji bin navê rêkxistinekê siyasî ku heqê hemû milletan li Îranê de hebe bi hawbeşî dibe çê bibe ku dawa azadî û demokrasiyê bike ji bo heqa ber wekî jî dixwazim gelek cara ez gelek hevalê xwe jî wextek em li ser opozisyona Îranê ez xeber didim gelek cara ji ger min hawbîr nînin me hemêşe gotiye li Îranê de du opozisyon hene ez gel wan partiyên sertaserî me yek Mucahidîna Xelq e dû şa ye kurê şa ye bi xweşiya we îro ew jî dibêjin Kurd yê bûne sengera azadî û demokrasiyê ji bo Îranê hêndê bêjim em nabe kar li ser wê hêndê bikin ku dizanî min berê intervîw ji te re got şoreş wekî tirênê ye ema em wek Kurd naxwazîn li sefa herî pêşayîkê birûnên em jê wê tirênê dabîn ema em naxwî qebûl bikin ku Kurdistan bibîte sengera hemû Îranê tinê Kurd bihêne kuştin tinê Kurd şoreşê bikin na bi xweşiya we ew hemû milletên Îranê rabine ez tiştekî bû te bêjim ke ku di hîş Belûçistanê ku dibe başûrê Îranê li hidûdê Pakistanê ye şarewaniyê herî mezin digo namûsa Kurda heqê Kurda ya me jî em li gel Kurda dane bi çekê xwe hatibûn digotin ew çeka destê me çeka Kurda ye ew yêke dibe em wek Kurd nek em hemû milletên Îranê dibe em bi hawbeşî fikir bikin çim kêşêt me hene dibe em hel bikin ew xalêt ku em gel hew hawbeşin em me hewdû nêzik dike dibe em li ser wane pêk bihên gelek giring e îradeyek lazim e hawkarî lazim e tifaq lazim e rêkxistin lazim e yekgirtin xala herî giring ji bo Kurda yekgirtin e belê ciyê kêfxweşiyê ku bên bi jinek û ew jî jin Kurd e dest pê kir yani yê ku di dema di vê rejîmê de yê ku herî ku zilm lê bûne jinin û wek millet jî ji ber ku her tim dawa azadî û mafê xwe yê netewî kirine Kurdin û Kurd e vîya ciyê kêfxweşiyê ye Belûcî jî ne pir dûrî me ne ew jî pismamê me ne yani wiha bibêjin nexerîbe belê niha li diaspora bi rastî diaspora ranakeve diaspora her roj mitîng hene li her derê doya Stockholmê jî beşdar bûm klîpekî me yê biçûçik heye hevkara me ya Çarpel Medya Roza Kurdî kişandbû
بله بودجه جن جیان آزادی همو به کردیه ایران 8 میلیون کس دبیجه جن جیان آزادی او تکست کردیه لتورنتو للوس انجلس لواشنطن لكوبنهاجن همو جا جن جیان آزادی بله نها دیاسپورا الپیایه نزانم روجاوا پشگیریا جبو روج هلات چه هیه نجا خانم yani dengek bilind lüder radbe tebniyete anji bejin ewate khande kutu şopini ابرس نبي رنگی گرک ببی نبی کار روز آواز چی دبی بی چی نبی از کارم برنگه کی خورد بیشم نگو از کردستان بریا تشتکی بجم ادزانم جناباته بخیر لدیاسپورا به حواله خو کما آزادی یا جنا و کمپانیا که مازن وکر کون به ویدیو کلیپا و دا خویا نیکرین کون به خوشکو برایم خوی روجلات رانه yani بقصدم بگشتی yani روجاوا بله بحثا نه اروپا نه دیاسپورا کرد بونه یک روجاوا روجلات باشور با کرد نه یک کرد اروپا نه او یورو کرد نه ایجا ابم قصدم روجاوای کردستانه بله ارینیک ما دسپیکی گوت گو ارینیک هیا سر راپرینا روجهلات کردستانی ارینیک بگشتیه و هر وها باندوراوی لسر روج آوا نخاسم وزان روشا کردستان روج آوا اوجی هید وی روشا خراب وی روشا گو هی مثلا ما فا جبر ولو ما بدنگکی بلند گوت في ام بکن مینا دبستانکی شخورا لراپرینا گو ایرو لکردستان روج هلات بی ام کارم بیجن به جنگ کرد روج آوا از نابیجم دنگی هری خورد و از بحثا کاری لدیاسپورا جیناکم گو برنگکی خورد نخاسم پیویست ام وی بیجن گو شورش رنگ شورش دنگی رایا گشتیه گو شورش ایرو جنا آوا کر نتی واتی وکا تنی جینا جبرگو دیاره گو او تجاوزا نه اخلاقی جشرطا گو بناوی اخلاقی گو دزدریجیا سر جینا هات نه هات واتی بلکی هاتمج مبهتر زانی گو ایرو جنا ایرانی آزاده تبلی او دسمالا سریویه لی جنکا بسكيوي يعني حجابا جو دديني سر سريخ ونا او حجابا بناوي شرعيتيا نحجابك برنجك الشرعيه هروها في شرطه جو بناوي اخلاق بسكي جينا تني برب شعبي خديت هروها جبرجو جينا برسفا خدا وبافي جيناجي برسفا خدا وككسايتي اخوي كرد ابها تواتي جو جينا دوي نابرا جو حتى ويبرنا جم بوليسا دوي دميدا تختورا قوت وهاتا وشتن وهروها درجايا هروها دارا قول سري جينا خصن امكارم رنگكي خورت بيجن بوكا گرميكي وكا ام بيجن رحكي گرم جبرگو هي كلامك گرمه هي امشكستينا اب تشتكي وكا قوتي راستيكا لكردستان روج آوا جبر بيكي ارينيكا خورتي تبلي حمو بارچه كردستاني نخاسم از نگو از جوازكي ددم لي جنا كرد لكردستان روج آوا رولاوي هري گرنگ هبو د مثلا ارينيا راپرینا بو ایرو لکردستان روج هلات دبی رولکا گلکی خورتبو هروها ارینیکا گلکی بهیز بو سر مثلا کمپانی جی از هکا درفت بدیم کمپانی برنگکی بلو زو کمپانی هات برنگکی گرمه
بلكي روجا اول ولو الجينابو روجا ددوا ما كامباني تشيكر كامباني كردستاني بو جني هر چار پارچه كردستاني بو بلكي جني الجيهاني بتبعي بون وهر وها جني گورو لاوا هبو ذهب قرتنا دا هر وها دكوملا دا هر وها اف شخصياتي وبرنجك شخصياتي ميجي تبدي في كامباني بون كامباني بلكي ام بري بارتي سياسي قول ايراني لكردستان ببورن بارتي لكردستان روجهلات بلكي بيان نامه بري واجي دركت وهر وها بيان نامه ما شان دا رايا قشتي ويكتيانه توي وهر وها جهه قنصلخانه حمو دولتها ام كارم بيجن مثلا كرت فيديو هر وها هاشتاج جو ما بلاكر هاتش بي كامبانيه هر وها او هاشتاج جو ايرو انترنت لسر كردستان روجهلات قدكرن باش رولا فاجنا هبو جو في هاشتاج بلابكن وام مثلا انترنت وصورتها و ام بجهنن رايا قشتي ام بيجن ما تشتكي مظنكر ام تجاري بينا بيجن لي ام بيجن ارككبو وهر وها او رحي خرت جو كامباني ما خوز دروش بن بو حفتيك هر وها كامبانيا ما حتى في روجي بردوامه افتي واتكي جو ايرو رابرينك لكردستان روجهلات دبي از دبي جم بيش روجي حتى جو دمكي دا وستاندنك يان سكناندنك في رابريني هبي رابرين ايدي بو وكتشروسككي نزيك و ديسا دركبي ودبين مثلا او حكومة ايراني بتبايي حكومة ايرو خوك هاندا مالباطا جينا هروها حكومة تقريري خوي تختورا جي دردخي سر رايا قشتي و ايرو اف تجاوزا جو سر جينا بو دوي جهي سكنات مطرسيك ايرو حكومة ايراني بتبايي هاتا هجاندن ديسا دوبارا دوی ام بدنگکی خورت بیجن و هر وها ما في هر ملتکی پاراسیا لی ایرو راپرینا کردایا لروجهلات. بله گلک سپاس باشور براستی او روژن پیشی بدنگیه که بو لی دورا تایبتی دنگنای دنگنای دویم بلکی اینترنت تا ضعیفه دنگیم ته تيج بو من باورتكم بله دنگ تته باورتكم يا تا دنگ عيارة دنگ ليستي يعني بامن نورمال خوانت كه يعني باشور براسي او دسروجي اولي بدنگيك هبو يعني كاتشد به چواد به بيجن او نبو لدورا براسي تايبتي جي پشتي ايريشن لسر بارگاهن هیزن روجلاتا کردستان الوی درجی ایدی مشو و پروتست و داخویانی و یعنی برتک هات نشاندان ساكنه ما دنگ نايم ايمه والله و چاقی پروبلم بترایج برکو دنگم چه هر دو حواله دن تا دنگ باوایه که دنگ تگرتیه نهادنگته؟ بله نه نجاح هم بخصم خوازی در که به و دیساته که به مساج اکوکی بله به حوالین تکنیکی بلکه آلی کاری بکن بله و آلی کاری کرن بله لباکور اوات چیه که بیلدان یعنی بین باکور یعنی قاندیک تدیش باکورم دنگ زیاده خورد در نکد یعنی بلکه یک صدام سیاسی yani bawerdikim yani qandî ku min dît ji rojava jî yani ji ber ku belkî têkiliyê wan zêde bi Îranê û bevere zêde min bertek pir zêde ji wê derê negirt yani min ew nekir yani bêjin bêdeng man yani
سر باکور چنگ گوتنا ویژه امیدی به مجاره بقدیم بله قاندی کوته شوپان دیه جوان چار پرسیته ما پرسه کی تنی مناقشه کرد ساعته کی در باز بود یا بدنه و ساعتك نگرش بلکو یا هری مازنه بو yani لباکور yani روشامه yani ne tür revşekiye yani maalesef yani yek jوانی کو هری زیده yani به گرسهی به کتلوی به کار به پروتسته بو که نا پارتین لگال ده ایکو بنابه yani خواه بخواه بنابه پارتی کرد نه حسبی نجی دیسا سادی نوتو نه اندامی وان کردن HDP'ye لی پارتی می کردستانی یندنجی maalesef dengivan kers derdik eve. Beyan derxistine yani yekdu konferansa çapemeniye şekirine evya loma kersiye ki me Rewşa Kurdistana Bakure maalesef o ev mesele ki din giring u mühime yani liber PKK u aligirin PKK u yendin roleki geleki mezin dileyzin tede u ev helwest ne helwesteki Kurdu Kurdistaniye gerek sedem bo wan tişta dikare bê texmîn kirin ya jî bê îddia kirin ya jî rastiye jî yani hinek karin bêjin ku ev ya îddia ye hinek karin bêjin ku texmîn e hinek karin bêjin ku ev ya rastiye em peywendiyên Îranê û muxaberata Îranê bi ev kira baş dizanin bi PKK ra tarîxe ye ev ya ne mesela ev ki bi beyanê wan bixwe ez dibêjim lê mirov hêvî dikir ku bi kêmanî rêxistinên sivîl ê demokratîk yên Kurdistana Bakur dengê xwe xurttir derxistana li hember rejîma İslamî ya melleyên Îranê ji bo pirsa demokrasiyê ye peyva demokrasî peyva azadî ne bi hudûda ve girêdayî ye însanên azadî xwaz însanên demokrasî xwaz doza azadî û demokrasiyê ne tenê li bajar û gundê ku ew bi xwe lê dijîn divê biparêzin ev berpirsiyarî û ev bawerî eger baweriyekî qayîm be baweriyekî xurt be li ku derê daxwaza azadî û demokrasiyê hebe divê azadî xwaz û demokrasî xwaz ji milletê wî be ne ji milletê wî be divê bikarbe alîgir û piştgirê wan be wekî ku em îro daxwaza alîkarî û piştgiriyê ji xelkê din ji Swêdiya dikin ji Almanya dikin ji İngilîzya dikin û tên li cem me disekinin ji bo ku azadî xwazin ji bo ku demokrasî xwazin maalesef yani me jiyana xwe da em ê bidin jî yani ji vir şûn de jî ji wî ew tune yani meriv jê ji welatparêziyê teqawud nabe em ê wan karê xwe bikin rewşa me ne baş e rewşa me ya Kurdistana Bakur ji alî siyasî ve ne baş e ji bo ku ew baştir be divê her ferdekî xwedî wijdan azadî xwaz û demokrasî xwaz û serxebûn xwaz divê li Kurdistana Bakur tiştê ku ji destê meriv bê divê hem ji bo xwe hem ji bo milletê xwe li her çarpeşê Kurdistanê û hem jî doza azadî û demokrasiyê ya mirovahiyê bi giştî xwe nede alî tiştê ji destê meriv bê divê meriv bike Belê divên bayê Bakur ew gure lê em hêvîdarim em ê bayê Rojhilat û Başûr
بسر من واجی وره بله ما وی پرسه پر دریج وقتای اجبرکو پرسا سرکه بو براستی نا هی سه مجاره مهنه اما وان مجاره اما بچک زو او بکن یا دیال سر شر روسیا و اوکرانیایه شر روسیا و اوکرانیا کت مها نهان روسیا دسپیک دا نخواست ناو جنگیجی لوی شری دینه نها سفربریه کی تایبت گوت بو ناوی اپراسyon اوله دانی taybetiye. اره Operasyon ki askeriye taybeti. اره بله شر و بویر وقت پوتین حساب کرد نماشیا ایریشا روسیا شکست راوستیا افدمک اوکرانیا آخا ولات خوی کوش دست برداوجی بشون و دگره پوتین نچارما بریارا سفربریا 300,000 لشکری دا نوها لشکر دجوینه لگل وی گاوک دنجی آوید 4 هرمین لسر اوکراینا داد حسباندن شرط رفراندوم بیوان دا چیکرن و نهاجی الحاق روسیه که هون وان گاوان چوا دنرخینن خطری و ریسکین به گاوه چنه اکک بیلان Aha ez de dest bekin. Tamam. بله Heja nimet. Nuha roja ku 24 Sibata 2022 vakta men gohdariya Putin kir zindi ku İran'a despeka operasyona be gotinenwi operasyona taybetiya askeri lehemberi jbo alikariya Rusya'nın Ukrayna'ya kir u lüve deri got ku jxu devleteki Ukrayni u milleteki Ukrayni tuneye me diyari daya wan ev jî çû tarixa xwe got Lenin eviya wek ewk yani wek diyari daye ji bo prensîba tayînkirina çarenivîsa azad birasî yani serokên Tirka 100 salê dawî û Erdoganê îro hat bîra min yani min dengê Putin û şeklê wî danî aliyekî wekî Erdogan yani işte Kurd tunene Kurdistan tunene ew ji xwe perçeyekî ji vî milletî û ji vê ümmetî û ji vê dewletê ne ji Osmaniya digre tabî ne o Osmanîst e yani de gotinekî Erebiyaya divêt de aslê xwe Erebiya yani teşbihê de xeta çê nabe yani ew tişt hat berçavê min niha wekî te pirsa xwe da jî anî ziman û hemû şirovekarê dinyayê ê ku alîgirên Rusyayê ne ê ku ne alîgirê Rusyayê ne digotin ku ev şer hundirê û hesabê Putin jî hebû hundirê 3 roja 5 roja belkî pir mübalağa be lê hundirê mehekî du meha de ew bikevin Kiev bistînin û hemû Ukrayna ew ê îlhaq bikin yani wekî berê wekî gotina Putin ku devletekî wisa milletekî wisa tune ye lê nehme derbas bû bi saya îradeyekî xurt ya serokatiya siyasiya Ukraynayê jî ji bo 15 roja pêşî digotin ku Zelenskî reviya ye lê Zelenskî ev nehme cilê xwe askerî ji ser xwe dernexistiye hemû serok dewletên ya jî rêveberên dewletên din ê ku ziyaret dikin bi wê cilê xwe askerî ew dike û şerê xwe ya parastina welatê xwe birêve dibe bi qenaeta min ew îlhaq tengasiyekî mezin ya îro li Aftonbladê jî maqaleyekî pir enteresan hebû li ser vê yekê li Twitterê jî berabû bû Hanson çi bû navê min ji bîr kir
dibêje ku yani bana yani analiz dikin de pisporê Rusyayê ne. Pisporê mentalîta dewleta Rusyayê ne. Dibên ev mesela îlhaq daxwaza wî ya lêvhatinê ye. Divê lêvhatinê de ev ê çi bikaribe bi destê xwe bêle ew nayê zanîn. Lê keteye tengasiyekî pir mezin. İşareta biya jî ew bi 10,000 însanê ku ji Rûsyayê diberin direbin wexta seferberî îlan kir 300,000 nû dixwaze daxilê hêzên xwe yê eskerî bike. Fînlandiya hudûdê xwe girt. Dewletên Baltik hudûdê xwe berê girtibûn. Romanya û Polonya jî hudûdê xwe girtibûn. Niha millet min hepeyînekî godarî kir ji ser Kazakistan û ji wê derê Tirkiye û ji wê derê dixwazin derkevin bên evkê. Hemû balafirên ku Tirkiye endamê NATO'ya ye lê ew ambargoyên ku li ser Rusyayê hatine dayînîn Erdogan û Putin bicî nayînin Rûs bi teyara direbin Tirkiye. Ez ji karê xwe yê wergerê jî zanim evî jî ez hema numûneyekî bidim bi deha evkên yani Rûsyên ku peywendiyê wan bi Swêdê ra heye li Tirkiyeyê dixwazin ew bikin ji bo xanî bistînin ya nizanim pere neqil bikin ya ew bikin ew jî hin ewraq mewraq hene ji wê derê zanim. Ev tengasiyekî pir mezin e. Lê di aynî wextê de li ev cîhana rojava de jî hin problemên wan bi xwe çê dibin ji ber mesela buhariya enerjî, buhariya sotemenî dibêjin benzîn û tiştên din li hin dewleta yani Rusya bu wan tedbîrê xwe jî dixwaze ew hêza yekgirtiya rojava dewletên rojava yekîtiya Ewropa Amerîkayê ji hev bixe. Bê ez ne divê qenaetê de me ku Rusya divê hewldanê xwe da bi ser keve. Roj bi roj li hundirê Rusyayê nerazîbûnekî li hember ev şerê hanê firehtir dibe, zêdetir dibe. Niha Putin mecbûr e li du sê cepheyên cuda şer birêve bibe û ev jî bi wê eger rojava di nav xwe de ji ber hin sedemên talî hin sedemên esasî na hin sedemên talî duyemîn sêyemîn eger di nav wan de evkekî nakokekî çê nebe bi qenaeta min Rusya nikare divê hewldanê xwe da bi ser keve. Ev mesela îlhaq ji xwe ji alî hudûdê coğrafî be jî kontrola wan li hemû terîtoryuma hemû erdê wan herêmên ku îlhaq kiriye tuneye kontrolê wan tuneye Ukrayna zêdetir dibe û tiştê herî mühim jî ji alî netewên yekgirtî be jî ew referanduma ku hatiye çêkirin wek referandumekî gayrî meşrû ji ber ku dibin rewşa şer de tu aliyekî ku bikaribe kontrol bike tuneye hatiye çêkirin gayrî meşrû hatiye dîtin. Lê hem tiştene divê meriv parî bi dîqet be serketina Ukrayna girêdayî piştgiriya navneteweyî ye. Piştgiriya navneteweyî girêdayî îradeya yekgirtiya yekîtiya Ewropayê ye. Li wê derê hin valayî hene Macaristan heye li İtalya partiyên faşîst bi serketin dostê Rusyayê ne li Fransa ew hêz xurtin
لسويدي بارتيا او كي نها يعني كوميسيونا بيوندين دربا بارلمانتو سويدي قرت دستيخو تشتن وانيجي نقطة نازك نقطة حساس ولاتن يكتيا أوروبا يكو غارانتيا بسركتنا أوكرانيا يه جبو بياجي دبي مرف هناكي بدقات به هناكي تحليل او كي خدا حساس به لقناعة من اوكو روسيا دي جبي جيكو كتيا او نكار بخواه بساقلمي بزرار جي دركبه بوتين نكاره ابيا باري دشبه روشا ایران جی روشا ترکیه جوان چیتر نینه یعنی بیا هین عاقبت وان نخویایه لی بنگه ها عاقبت وان نشان ده دیکتاتوری داویا دیکتاتوریه ده دما ما یا ایرو کو دنیا دیسا که حتی بحث کربو ایران اینترنت خراب کرد روزکی دا او اوون بود نبی منجبیل کرد امریکا ایزن دا کو اینترنت ایمانی بیت کرانی او کومونیکاسیون جی نایم برین هیویدارم کو لبر هیویا من او کو یکیفیا اروپا و امریکا اتفاقی خود دا ساغلم بن او روسیا دوی سیاست خو یادآور کرده و الحاق دا اوی بسر نکبه. بله قال لك سباس انها باسا اردوغان و ایران جیکر ام سروک جمهوری وان ابراهیم رئیسی بجن ما كاكو بجن ساحبه يعني ساحبه كول سر يك بيبن هر سي بهدو قرتنا يعني ديار داويا هر سياجي هر سي بهفرام كابن يعني قسم من ابو شخو يعني نت تصادفك واب هر سي متفيك يا بدونه بله قسم من ابو يعني بله از نها از وگرم نجاح خانم يعني تو وك حقوق ناسا كي اف الحاق کرنا اف چار هربن کل سر اوکراین نه یک جاره کده شبه کده گفت برفراندومه که ببیجن دما شر نفوسوان نلوه داره و دبن تهدید و بسلاح قدنا قرابي رفراندوم كنا وبانا هريك صدي نوت او كرنا و قوتنا من بروسيا را بجين ونوا يك روجه ده او كر يعني وك حقوق ناسك يعني وك حقوقنا ونتويت بيا تشود نرخيني دسبكي برم بدنا خوياني دتشت رولا روسيا وك دربي مسألة أوكراني يعني رولا روسيا أم دزانن دقو يك ج مجار وهروها سدمي كتنا مهابات صالة هزار ونصد وشلو وششا يكيتيا سوفيات بو لي هروها أباندورا بونهاكي روشا خراب تشل سوريا رولاوي بهبنديا بإيراني راو هروها بحكومة سوريجي جداية قاباقو أمبيجن مسألة إيرو روسيا وأوكرانيا مسألة روسيا وأوكرانيا وكا نارينا خوا شخصي زيد مهروها أباكريا سر مسألة رايا قشتيجي و إيرو مسألة بوتين نمسألة إيرو تنج بو ريفراندوم أو ريفراندوم تشتكي بقشتي بوش برقو ريفراندوم دكشيني بو أف أوكراني إيرو درباسي يكتيانة تويبن هروها دكشيني بو درباسي ناتو بن أف دي واتاكي بو إيرو قواك عسكري وسر سينور تشيبي
وروس تجاري ناخوازن دولتك جيران مينا أوكرانيا قوين سرسينوريوي تشيبي تشتكي قالكي بريز فيدانغوت جو إيرو سروكي هروها درباسبونا أوكرانيا جي لسر فيخا درباسبونا أوكرانيا مثلا يكتيا نتوي أف داخوازي واي بو د آزادي وهروها ديمقراسي بتشتكي قالكي خوش قوت كاك بريس فيدان جو مثلا سروكي أوكرانيا أبرولك قالكي وهروها داخو يعني جرايا قشتيرا سروكي بري اي أوكراني حمد دوستي بوتن بون جبرقو ناريني بوتن تمي بريارا بوتن بو يعني وكا بوتن بو لي إيرو داخوازا بي سروكي أوكرانيا دي مثلا ما في آزادي وديمقراسي هروها جبو برجواندية أوكرانيا بيشروجي دي مسألة إيكونومي وباراستنا خواي عسكري أفقا خالو هروها أف تيواتكي جو مطرسيك باش جم بوتن تشيبي و أف مثلا جو إيرو روشا خراب جو أوكرانيا تبي بله گلک سپاس برزت هم تشتكي تبيواري دا بخوازي بيجي لسروي هندي استخواسم بيجم گلک از بداخم دولتی که بینا روسیه کو خواهک دولتی که دموکرات زلهیس کو حق گلانی بده نها کتیوی توگرا و هندی کو شرع داگیرکاریا اوکراینی دکه براستی جی دخوازم سلاوکی گرم جبو شورشگیرن اوکراینی بشینم زلنسکی وک سروکه که هیجا به ایراده و توافقه که نتوی بسریوی راوستایه و یکتیه که یک گرتنه که گشتی لسر تاثر اوکراینی حتی پارتین که اپوزیسیونن جن گلک احتمال هست گلک جی دیجی زلنسکی بن اما ایرو که چونکی شر و بگدادان گهشتی سنورت اوکراینی و شر هست هویا پشتا زلنسکی گرتیه دولت بونه نتواخوا لسری همو تشتکی دا دبینن از وقت من جه تلویزیون گهداریا پوتین دکر وکی که کداج کرم کرد وکی اردوغانک نهاجی که خونی به وگرینا امپراتوریت عثمانی دکه همانوی پوتین دکه که پیوه دبه فراکسیونا شوروی جارک دن وگره و اوکراین و همو او دولت که بالکانه نه بکوه بین ایراده و دست روسیه از وان اداره دکم پروتستو دکم هوی دکم که گل اوکراینی لسر وان زلهزد که داگیر کرد که بیرا داگیر کری تینه پیش سر بکون و دیاره جی دنیا نێونەتەوی ئەوروپا ئەمریکا لە هەموو واراندا پشتا ئیرادەیە بەهێز و یەکگرتیە ئۆکراینێنە ئەو یەک وێ هەندێ نیشا دەدا کو هێژی ژی ئومیدێک ئارزوو هەنە کو دەولەتên دەموکراتێت ئەوروپا ئەمریکای وانەدا دکارن ملتên ku ji bin tirsa zilhêza de ne wan biparêzin. Hîvî dikim ew îradeya ku li Ewropa û li Amerîka bû Ukraynê heye rojek ew îradeya jî ji bo Kurd de hebe Kurd jî bikarin bîna wan xwe biparêzin. Bele. Em derbasî pirsa sêyem bibin. Ew jî pirsa min ev e ez ê ji neja xanim dest pê bikim. Niha rewşa Putin li rastê ye. Putin vî şerên de bike ihtimalek mezin wê ji ew ê jî dakeve. Yani wê lemberî wê ji hukm dakeve. Rewşa Îranê jî niha li holê ye. Niha millet rabiye ser piya û seranserê Îranê
خود پشاندان هنه عاقبت وان جی gelek zahmet xane naha ev her du aktör li Suriye hin da bibin tu nebin ve rewşa em biçek çengav pêş bifikirin ve rewşa Suriye û Rojava çawa be. Tu vasa cennet etki. Ama tiştekî ku bêjin niha ew ê yani bêjin nedûre heta Neca Xanım vegere ama kekvildan işte dest pê bikim yani wê rewşa Rojava wê çawa be rewşa Suriye wê çawa be Em edîsa bên ser aynı mesele gayet Kanika'ya. Gayet Kanika tuzani. Belki Bele. evar edin zanibin. Ev gundaki nezi gundine Kaniki hebune. Kaniki hertim yani şerêwan ser gayek gibi. Her tiştekî êdî yani pirsa wan ne pirsa gave jî êdî wexta hinek pe biçin yani xelq wexta ji wan dipirse dibêje wala mesela gayet Kanika'ya dîsa. Niha yani li ser Rojava gerek jara min ev tişt ev kiriye li ser rojnasî gava dinê me xeber da niha bi qenaeta min eger li Kurdistana Rojava jî îradeyekî yekgirtî ya siyasî ya niha pêşmergeyê Rojava hene pêşmergeyê rojê ya Rojava hene yani ji alî Kurdên desiratdarın li wê derê bên tên astenkirin tên pêşî lêgirtin maalesef yani beşekî muxalefetê beşek ji muxalefeta Kurdiya li Kurdistana Rojava bi Tirkiye re peywendî wî beşekî biriya PKK bi Esad û bi İran re peywendî wan hene ev rewş mesela îradeya yekgirtî ya millî ya siyasî ye eger ev tune be îro Amerîka ji bo xatirê her du çavê me yê reş ne li wê derê ye ji bo berjewendiyê xwe yê dur û dirêj û ew hêzên ku niha hêzên Kurdistana Rojava ku li wê derê serhukmin ew yani berjewendiya Amerîka di wan de heye ku ew dûrin problem li vê derê ye lê eger îradeyekî yekgirtî ya siyasî li Kurdistana Rojava hebe ew ê Amerîka mecbûrî yani niha tersî wî ye lê îradeyekî yekgirtî hebe Amerîka ew ê siyaseta xwe ji bo avakirina bi kêmanî Kurd xwe îdare bikin ew ê zeraltir û xweştir birê bibin ma tu hûn ji qet ji serokatiya Amerîka we bîstiye heta niha aşkere ku bêjin Kurd li Sûriye divê xwe îdare bikin wexta Tirkiye ji wan dipirse ji Amerîkîya dipirse dibêje ji bo ku yani îşîd dûre Daeş dûre û eviya müttefikê me yê li hember Daişin Amerîka heta niha negotiye ji bo çi nabêje ji bo ku Amerîka bi xwe zane ku yani li wê derê bêîtifaqiya Kurda heye ew bêîtifaqî dewam bike Amerîka li gora siyaseta xwe çi di berjevendiya wî de be ew ê bike lê tiştê ku dike ew ê berjevendiyê me da be em ê bêjin Xwedê ji wan razî lê ne di berjevendiyê me da be em ê bêjin nizanim Amerîka çi kir mesela Kurdistana Başûrê aynî tişt bû not û heşta de heta ku Albright destê Mam Celal û Kak Mesûd li Washingtonê negehand hebûdû siyaseta wan ê Iraqê di berjevendiya wan de tenê bû lê piştî not û heşta 5 sal wext lazim bû wê çaxê Rusya tune bû wê çaxê li Iraqê Rusya tune bû lê 5 sal ajot heta ku 2003 de Saddam hilweşiya 2005 de
د قانون اساسی او کې دا کردستان باشور بو پرچه کی فدرال قانونی جعالی نابنتبهی ناسکری یا عراقی نها اف تجربه بشکی ولات ملبر چاوی مایه لسر روجاوا امی چی بیجن؟ روجاوا روسیا لوره ترکیه لوره ایران لوره و امریکا لوره امریکا نها به ترکیه را به ایران را به روسیا را یا به کردان را مجوبه ابیا دبی هر کردکی yani dve ew bike her du alîya jî peyede jî eneseke jî divê em ji wana bêjin birayê deran xuşka deran hûn çi dikin heta kingê hûnê yani gava din ji bo Ukraynayê jî me got ji bo rojhilatî me got yani îradeyekî yekirtî tune be hemû müdaxaleyên navneteweyî li ser erdê me di berjevendiya wan da ye lê roja ku îradeyekî yekirtî a millî a siyasî a Kurda li her perçeyekî Kurdistanê hebe wê çaxê jî ew ê kurê xelkê bên wallahi pêşiyê xwe yani çakêtê xwe li ber me ew bikin bêjin tamam hûn biheqin kerem kin çi alîkarî ji we re lazim e hûn çi dixwazin em jî hem ji alî dîplomasî hem ji alî aborî hem ji alî eskerî hem ji alî evkê em alîkariya we bikin de kampanya helbijartina Swêdê da û mesela endametiya NATO ya Swêd û Finlandiya da ev münaqaşa pir eşkere derketin ortê yani wezîra xaricî ya Swêdê li ser peyede 2 sal berê çi digot îro çi dibêje serok wezîra Swêdê salek berê çi digot li ser peyede beriya müracaata NATOyê îro çi dibêje yani evan tiştana divê em şewqê xwe deynin ber xwe yani li ser bifikirin û li gora wî jî em divê teb bigerin em peywendiyên xwe siyaseta xwe vîzyona xwe armancên xwe li gora wî divê em ji ber çav derbas bikin yani Amerika welatekî xurt e piştgirê wan ew jî xurtin tifaqekî wan heye hêzên Fransa û İngiltere jî li gel Amerîkî ne yani ew çawa alîkariya hevû dû dikin alîkariya aborî û tiştê din dikin lê ebediyen Amerîka li Sûriye ew ê me neparêze tiştekî wisa tune ye û hebûna Amerîka jî li wê derê ne ji bo xatirê çavê me reş e berjevendiyê wan bi xwe li ser siyaseta wanê rojhilata navîn li wê derê ne û berjevendiyê wan bi itifaqa peyedê ra heye loma li wirin lê ez divê qenaetê de me Amerîka yani biraz kîsê xwe dernaxin nabêjim yek rapora CIA a 1947 wexta ku Barzanî yê Nemir piştî têkçûna komara Mehabat meşa dirêj çêkir çû Sovyet piştî wî CIA di meha 11 ya 1947 da raporekî nivîsand ew rapor di internetê da jî heye li her derî heye ew rapor heta 1979 derbas dibû û di wê raporê da dibêje ku ji bo ku berjevendiya Amerîka û dinya rojava têk neçe divê statûya siyasî rojhilata navîn neyê guherandin hudûdên rojhilata navîn neyê guherandin ew rapor hefteyê niha da hatiye revîzekirin dîsa aynî siyasete ew rapor 1992 da 1992 da lê 92 firehe hat revîzekirin di wê raporê de cara pêşî Amerîka û CIA dinivîsîne ku divê Rojava û Amerîka hazir be ku li rojhilata navîn li ser bingeha etnîkî welatekî dewletekî nû çêbe herçendî îro hîn ne berjevendiyê me dabe jî
دبی ام جویرا حاضر بن نوتو دو جارا پیشی 2002 دا امریکا گوت کو جارا پیشی 2002 دا در راپور وان ده هيا ابانا نگوتنین من گوت کو روجرات ناوین آوابونا دولتکی نو یا لسر بنگها اتنیکی دکاره روجرات ناوین بر به دموکراسی ببه او قص دبي انبياء باش حسابكن وحساب يخوب بامريكا يراجي بروسيا يراجي يعني تو هي كي من روسيا رجي ديكتاتورا فرانتونه دنيا ديمقراطيك لوي داري دنج منو تدجيجه هي من جوي داري هي لي دبي ام اريكاريا وانجي وكي يعني عاشق من و بين ما خلاص بكن نأوسايا يعني نأوسايا لروجاباجي دبي انسكه و بيده دو جاري دنجي رونين بهاب دورا لوي داري اراده كي مشترك آوا بكن حتى كو او اراده مشترك آوا نابه امريكا او ايروبيا ده بكار بينا سبي انسكه بكار بينا بجيجا ارمانجي خو امي يعني هفتكي شو ده امي اللي اورتي بمين يعني مثلا قناعه بالامر قال لك سباس و پرسه نجاغانم من اشته بکرا لجبر گوت دگنه ده حتی و برنامه کتی من جکک ویندان دست بکر پرسا من او بو يعني پیشا روژا سوریه و روژا آوا ده شرطن کو آنا کو روسیا و ایران ده اوه که ده يعني بيجن روشوان گلک ندیاره يعني بين بوتين نها گلک عسكري خوش ابي كش يعني بيجي تجربه وان شهر هي سوريا كشانديه ابي اوكرانيا بين انا نها ابي شورشا كل ايران دست بكريه كاره ايرانجي كبروشكي وسا دوي چاغه دولاتن کو پشگیره هری خورد و یک احساط پیاده ایلن ارته راد بن و دوی روشه دوی و روشا روژ آوا و سوریه و چوابه پرسه او بو بريز فيدان تشتن قالكي وكا دبيجن هشت بوميجيما هكا نارينا كما هبون نارينيما بوهرس لي يا درست قوت ام برياري برلمانتو سويدي او بوهرتنا ودنارينا وكسي وبرلمانيه ناب دولتي ام ايرو بوهرتني سياسي سر عرضينا تشتكي ديارة وهروها برجواندية هر حكومكي بو باراستنا وبرجواندية حبكي اجبر بيكي ما داخو يعني برساقو ايرو ايران وهروها تركيا وتداخو يعني جو ايرو كسي جو امنابي رولا واخرابا لي روشا واخرابا لي امي بيجن ايرو ايران روسيا وكاغو ديك جهه كي ليستكي جو بهورانا تيخو يعني قول طرفي دي و ايراني ايرو مجوله بمساله رابرينا بولي لي تشبي دمينير طرفك دي اصبح سا روشا كرداتكم نروشا سوري بكشتي روشا كردا تي واتي جو غريدايا ايرو بمساله ارينيا تركا يا ودبينن بو ايرو دولتك وكا كردستان روج آوا بو تشيبي يكمين كاس بو ايرو البرويت سكني او ان ترك جبو باراستنا ما في خوي اولهي وافتشتكي وزانن امنا خوازن شروفكن جو مثلا بكاكا وهروها مثلا سينور واردوغان يعني دياره قد يعني ابتي واتكي از سر نرينا كاك فيدان آباتكم ايرو بيويستا جي كردا نخاسم لروج آباي كردستاني ايدي اب مسألة بروباغندا ام دينن رخكي ايرو هيزك بقوة شي سياسي دبلوماسي جو ايرو تأثيرك خورت
سەر نەرینە ترکە وەرێ سەر ماسا ناودەوڵەتی پێشەڕۆژێ ئەف گەلێکی ئیرۆ پێویستە و گەلێکی دەمەکە زانێ گەلێکی حەساسە دەمەکە نازکەش کوردارە لێ کورد تمی ئەز وەکە کوردەکی دەبێژم نەوەکە تمی شخۆرە قەزنج ناکن دەمێ تیرۆکی ئەف تێ واتەکێ گۆ پێشەڕۆژێ و داخویانی کاکفیدان گۆ ئیرۆ نەرینێ کەسێ بەرلەمانی گۆ بەلکی گەلک جواب پشکێریە پەکەکە دکردن و نەپەکەکە وەکە برنگێکی مباشر لێ هەروەها پشگێریک هەبوو لە پەرلەمانی سوێدی ئیرۆ هەمە دا خویانی گۆ برنگێکی نەئەرێنیە ئەف تێ واتەکێ گۆ ئیرۆ و هەروەها مەسەلا ئیرانێژی بۆ ئەم وەرن ئیرانێ و باندۆراوێ سەر سووری دیارە بۆ ئیرۆ ئیرانجی پشگێریە وێ رێجیمێ دکێ بخورتایی و ئەف تێ واتەکێ بۆ تەڤلی هەڤیک یان نەڕازی بوونەکرد نەقەبا رووسا و ئیرانی هەیە سەر خاکە سووری ji بۆ مەسەلا جها ji بۆ مەسەلا جهێ بۆ ئیرانی خۆدبینن تێدا ji بۆ مەسەلا ئۆلێ بۆ شام بینن پایتەختە گەلک جهل شامێ بینن پایتەختە ئارمانجی خۆی هیلالە شیعی و ویلایە فەقیه بۆ خۆدبینن ئەو ئەمتیدادەکە وەکە گوتیا ڕێکە ژوارە و هەروەها بەرجەوەندیە خۆی مەسەلا عسکەری و ئیکۆنۆمی لێ تەڤلی وەیەکێ گاوا گۆ مەسەلە تێ سەر کووردە دبنەیەک و دیارە وەدیت رازی بوونا مەسەلەن ئەمێ پچکی دەربی مژارێ دەرکەبن لێ هەر بمژارێ بەگرێدایە بۆ ئەردۆغان یعنی ئەو ئەرێنیا خۆ کرد بۆ مەسەلا بۆ پێشەڕۆژێ وێ دانوستاندنێک بریجیمە ئەسەد ڕەچێ بێ نظامە بۆ ئیرۆ دەستهلاتە لە سووری ئەف تێ واتەکێ بۆ دوێ کورد شیار بن کورد ئیرۆ ماسەک هەیە کوردی ئەم بخوازن کاکفیدان نابێوە گەلکی خۆش دگوت دگۆ ئەنەسەکە نابێوە ئەنەکەسەیە و هەروەها پەیەدە گۆبرایە مە و خۆهامە نزام کی برابوو کی خۆ بوو ئەز نزانم لێ ئەفتێ واتەکێژی بۆ ئیرۆ ماسەکە کوردی خۆشک ئەمریکیاش با کوردارە دایە و خۆشک داینایە لێ مخابن ئیرۆ پرۆپۆگانداکە گەلێکی بربچاو دیارە بۆ ئیرۆ ئەم نابێژن کی تەرەفە ژبەرگۆ ئەم نەدوێ مژارێ دەنە و ئەم نکارن دەمژی ئەم نکارن شروع بکەن لێ ئیرۆ دوێ لێ ماسێ گەلێکی خۆتی دەرکە بله gelek spas kekatem tiştekî ku tu lêzê de bikî gelek bi Kurtî elbette gotinê her du mêwan hem xweş daxivin çi gotin ji me re namîne vîla jî got yani Amerîkî nek Amerîkî hemû dewletên dunyayê li ser taserê dunyayê tarîx mêjû nîşan dide eger berjewendî nebe li çi ciyan nabin ew berjewendiya siyaseta dewletê nîşan dide yani eger dest li Amerîkayê dewletek din jî bihê serkar bihê Kurdistana Rojava Rojhelatiyan her cihekî dunyayê be ew berjewendiya siyaseta wane nîşan dide niha ku ew berjewendiya me û Amerîkiya li Rojava çêbûye tu zanî wekî siyasetê ez çeqas pere bidim ez dikarim hinde tişta bikirim ji bo mala xwe deqîq wisa ye em Kurd dibe bizanin li gel Amerîkiya çawa bikin li gel Rûsa dibe çawa ji gel İraniya û Tirkiyeyê çawa ji ber wê yekî dibêjim ya herî giring ji bo her çar parçeyê Kurdistanê wekî kevîda jî got yekgirtin e te yekgirt yek slogan de hebû yek dawakarî de hebû berê xwedekê ku ez ê tiştekî biçûk bêjim heta tevgera Filistînî hebû Yasir Erefat hebû nizî 11 partî bûn niza çeqas partî bûn hemû tişt yek gotar hebû Yasir Erefat serokê wan bû yek gotar hebû roja ku neman انشقاق kete nawan da Hemaz bû tiştek tevgera demokratîk bû tiştek partî din bû kes bû xwe nade wan dozanî wextê Kurda jî yani ew partiya peye de yani enekesê wane hemû gel hewda karîn bi metodek siyasetê bikin qazancê Kurda ye ew metodet bu her çar parçeyê Kurdistanê dibe Kurd xwezî li Bakurê Kurdistanê jî
هاک پاک پسکه همو او پارتین کردستانی به یک وتار یک گرتوتی بدن کاریمه چی به تشتادن خوازم اول که ایران لروش آوادم ایران اگه نمینه وزی نمینه یعنی او شورشه اگر او شورشه سر جینب که و احتمال دست ایران هنده کلتر به چون ایران جبیر لبن فشارکی اقتصادی و سیاسی و جواکی ده لإيرانه ادي إيران زمان قاسم سليماني نامينه كو بكار لسوريا تشتكي بيجا لعراق تشتكي بيجا يعني لهروان جهانه دا بينا تشتكي بيجا نقشه روشلاتا ناوين ببي إيران ديمقراسية سرحل بده إيران نمينه ديمقراسية بها إيران نمينه حق ملت بندس لروشلاتا ناوراستا يبقى آمانجه وقتی که دولت عراق سال 1920 دا چی بود یا دولت سوریه چی بود زمان امپراتوریت عثمانی دا یعنی سال 1900 دولت تک نبود بناوی دولت سوری دولت تک نبود بناوی دولت ترکیه بناوی دولت عراق همون امپراتوریت عثمانی بود وقتی که امپراتوریت عثمانی کت آنین او دولتانه چی کرن قرار بود دولتی که بو کرداجی چکن ولی وا دیاره کو چی نکرد وقتی کو چی نبو اوان کرد هر دم وقتی او دولت مرکزی بهز دبن دولت روش آوایی دینن کردا بهز دکن و کارتکی فشار تزانی سال هفته و پنجه تدید چرا چل شورشا بارزانی کرن افسرین اسرائیلی و امریکی دهات نچین کردستان پیشمرگه راهنان بان را دکرن در وقتی که بلشوندی وان نمان رابون چون کردا زرد کرد هر دم کرد روشلاتا ناوی دا وقت فشار با کار هاتیه هر جاری وقتی دولت مرکزی بقوت دبن روشاوایا صحت کرد کردا وقتی تشتک جبو کردا چه دبو امریکا یا دولت روشاوایی برای خوددان حکومت مرکزی بروی که هیوی دکن ام کرد ببن یک گرتن توافق یکیتی آشتیانه و دموکراتیک دکاره کارتا هری بهیزا گلی کرد به هر چهار پارچه کردستانی او یک اگل روش آوادا چی ببه از گلک بهیمه انشالله روشه که از ببینم اگر ام نگهنه سر بخویش روش آوای کردستانی البته ام بکارن وکی عراق کی فدرال یا نها و کرد حریمه کی کردی قانونی لحکومت سوریه دا به پسند کرن گلک سپاس جوارا تابلویا که پر پنبه yani پر پنبه او بکن هگر بویژن ایران رژیم هلوشه وی چاخه قندیلا پککه و سر پیاده تسیراوی بکبه ایران بخوش خو روجاوا درکبه یعنی بویژن سوریه اواوی نمینه بفکرن که 10,000 ده هگر سوریه کتانا ویشاری روسیا و نکاربونا و ایرو تکبه و هرمه نها اوجی درکبه بیوی ترکیه حتی نها جبو اوروپا پروبلمه که هری مزنه هر جاره کوات دنیاره کو روسیا و بیجن ایران تیده اوجی اودکه دزانه کو اوروپی نکارن وانا حمیا بگیرن هم برخواه یعنی فرصتا استفاده که او ریا پتروله کل سر روسیه کو دچه اوروپا یا گازه آلترناتیف اکدن درته سر کردستانه ام ببیجن کردستانه باکور سوریه یعنی منطقه ما کردستانه و که دریا سپی وانه هانه وقت روسیا و ایران هزاوی نمینه لسوریه و ترکیه را ویل امریکا اوروپا انگلیز و فرانسیس و ترکیه را نهیلن اوه چاهه و روشا کرد روژاواجی و پر بگوهره مگو به تابلوی ام به مجارج دو خوبه هلن راسته لوما مشترک گفت تو بحث جنت کی بله اما جنت که پر اری ام ورن خالا داوی روزا 26 مه المرسینه قضایک مرسی ناوی منسیل بو بنیرم ناوی
çubu. Var hasıl nemime. Merkitli. Lüve dere karakola ki yani bizim hezin leşkeriye PKK avetin seri poliseki kuştun o dura polisek jibrindar bu servi ben Türkiye münakaşa gelek mazın şey bu. HDP ku bizim normal tekliği eve serokevi rabu protesto kır. Dura PKK rabu xadil ve mesele derket kot mekriye o navek du ku şervane vane ku hatine kuştun nave wanji da o via ica Demirtaş ku bejin nav HDP'de ye heri xurte vekiri rabu evkir protesto kir yani bejin lidij derket ku ev naha münakaşa gelek mazın yani cara peşiye ku bejin ali HDP u PKK bu hatten hember hevdu tabi hükümet jî xwest ji vê feyda bibîne vêya we li ser muxalefeta xwe çû Xwedê negravî got yeka ku vî ketiye vî şerê têkiliyê wî ve awayekê di lîsta CHP ya ku bêjin ku wextekê de piştgirî pê kirine di hefsê da bîye dema ku ورحصل او تش درو دركت لي او قسم ما على قدر ناك لي قسم يدن قسم يكو ام بيجن نها هالبجارتنجي لتركيا دبن وجارا دنكاي دنابرا ده هالبجارتنا دا تركيا دا ترورك هجلك مازم شيبو ومثلا اوجي هي كو سروجي Lüvedere de disa evet operasyona ki bu de polis hatın kuştun o servi şer'i heri mazın derket o Türk erişi yani her avay erişi Kurda kerin erişi PKK kerin hani Kurdistan bu qadaşar naha ev xaterci ortaya yani ja bunjber ku ji rojelat û rojavana belkî hûn siyaseta nav Türkiye ya HDP û van ewa zêde belkî agadarî ve kêmtir be dixwazim kekbîldan em dest pê bikin dûra eger tiştekî ku hûn serê zêde bikin an bibêjin jî ez ê mafê gotinê bidim me jî belê kelem kekbîldan Gelek spas Kek mümtaz nuha yani peybeki dibe yani tarih ji tekerrürê cana evke pekte de tiştê cara pêşî komediye cara duya dikare bibe trajedî sadî sat ez meselê parî wisa dinêrim divê meselê da jî te binavkir ez dirêj nakim ez varim ya Ceylan Pınar bû yani Serêkaniyê li Kurdistana Bakur ya jî Suruj bû li wê derê du polîs hatin kuştin aynî wekî îro sê rojê pêşî da kes lê xwedî derneket wê çaxê PKK xwedî lê derket na dûra got xwedî lê derneket na berê derneket dûra xwedî derket dûra dîsa gotin ku em xwedî ne em bûn nebûn dûra gotin ama pişt yani êdî yani piştî ku tîr ji evkê derketibû yani ew şer êdî dest pê kir tu zanî ew mesela xendeka yani Parîs sedemê wan xendeka jî ew kuştina du polîsên li Surûjê bû li mala xwe hatin kuştin niha divê meselê da jî aynî ye ferqekî mühim te anî binav kir vê çaxê eksê berê hem Selahattin Demirtaşê yani hevserokê kevin û di zindanê de Amerîk yani 5 sale yani
لگور همو پیوانین حقوقی جاری به آوه کی نحق لوی داره وقت گرتیه کی وقت اسیره کی سیاسی تگرتن همو پیوانین حقوقی کو لترکیه در باسته به کمانی هم میتا سانجار هفسروکی نوها بخو حقوق ناسه لألمانيا اختصاصا خو چکریه يعني اوجي بيان درخستن قلتم كو دشبه او پرووکاسیونا نابرا هلبجارتنا ما حزیرانی دا چه بو AKP وی چاقی پارلمنتو دا پرانی نگرد نهشت حکمت چه به دورا او مثلا پولیس و کشتنا پولیس و یک دو مثلا اندنجی چه بون و دورا مثلا خندقا چه بو و AKP هندر ما حزیرانی حتی ما اوکی هندر پیش ما دا ما چریا پاشی ما 11 نوامبر رای نخواست صدی 9,5 زیده کرد ایویا گرو دیسا اوی بشبه 2015 از ندوی قناعتی دامه جبوکو يعني د پککی دا يعني او هیزا وی چاقی کو بکاربه بوی آوایی خلقی جی انگاجه بکه نمایه يعني خلق اوی پشگیریا تشتکی اوسا کو وکی شرکی نابرا دو هیزا دا نابرا پولیس و عسکرین ترکا و خودگراوی چالاکوانین و گریلاین کرداد نه چه به خلق اوی پشگیری نده اوانا او که دسپرات يعني تشواكو مثلا اوكرانيا اذا ماجو بقناعتها من اوه يعني بوتين مثلا الهاكا او که اساس تخوازه به غرب را لهف بکه به آوایکی ریا لهف کرنه يعني زوره بده غربي بيجا تمام ورم بمرا لهف بكن هبونا من قبول بكن يا نزانم زوري ندن ما او فشاري كل سرمايا راكن ام يجيب بين بيجنكو او رفراندوم ام او كناكن رفراندوم مكينو دروشكي آزاد تاچيبه مثلا اردوغان سوجدارا كي پر مزنه اردوغان نتني لامبر كردا سوجن مزن كريه اردوغان Türkiye talan kiriye talan kiriye hesap bikin ku de kasayı Türkiye'de banka merkezi de 1 sent dolar tüneye her roş Erdoğan evki frot yani malin Türkiye'de froşe kat kes nizane raya geçtiği der nakebe eviya havuldanaki desperat havuldanaki panik ya Erdoğan ya evi hunduri Türkiye'de şerdafke ya evi hammu evkabe Amerika'ra babece be zeyletir bike be Suriye Kürdistan'a Suriye Rojava uluve deri ev Amerika bin hember hep ya ji li Kıbrıs u li şerri Bahra Ege hen tiştin yani çavabejim yani hen روشکی خطر یا عسکری پیدا بککو او بکاره به هر بجیرین خو حتی حزیرانا 2022 جاره کدم بینه سرهف همو لیکولینین کو آلیگرین AKP جی نیشان دیدن کو AKP جهل بجارترا 2018 حتی نوها بکیمانی صدی 10 رایواندا کریه بکیمانی صدی 10 yani evji ev şirketin ku nezi AKP'ne usan nişan dedin yani. Hem şirketin de netice cüda derkebe Erdoğan jibokul ser destirat mine jibokul Türkiye talan kriye süzlereki geleki mezine em Kürt kat denge khun nekinci Türk evji hesap bepirsin Türk bidehan salin peş evi nikarbin ku ev deyn و روشا خراب آبوریکو اردوغان ترکیه خستیه جبن وی باری رابن اویا روشا کی پر جدیه و چج دسته وی بی جبوکو
بکاربه دستورات سیاسی دستی خدا بیله اوی بکه اف مثلا پرووکاسیونا مرسینه حولدانک بو اوی حولدان دنجی چکن لی بقناعت من پککه جو هفپاری بیتشتیه صدی صد yani صدی صد نه هفپاری بیتشته اوی نبیجه من کریه یا جو اوی نکربا ihtimalek mezine belki nekiribin ji ew bêjin yani du ajanên dewletê belki dabin kuştin yani em nizanin em wan insana nas nakin ew bi xwe dibêje tiştê wisa pir çêbûne yani tişt çêbûye mît çêkiriye îstixbarata Tirkiye PKK dê xwedî derketiye û dûra derketiye ortê ku ne ewin ew gotine ku haya me jê tune bû evana hatine ketine nav me Lê hêviya min ji civata sivîl ya Kurdan li Kurdistana Bakur e ew ê wekî 2015 ew ê neyên lîstikekî wanî ew ê piştgirî nedin şerekî wekî şerê Xendeqa ku 2015 da maalesef piştgirî dan destpêka ew şera Xendeqa da li Diyarbekir li Cizîrê li Şirnexê li gerek bajarên din nêzî 400,000 mirovên me mecbûr man bajarê xwe terk bikin û tiştekî jî li ortê tune tiştekî jî li ortê tune yanî belediye girtine heştê belediye destê wan daye tên dibêjin ku beyan xwendin ew çima wan wê şerî dikin gotin ku em ji bo xwedmixtarî ya hûn ji xwe îdare dikin Diyarbekir îdare bikin hûn çima şerekî wanî dikin ji bo xwedmixtarî ne xwedmixtarî jî yani ha Loma hêviya min tenê ji wê yekê ku hêzên Demokratîka Kurdistana Bakur hêzên serxwebûnxwaz azadîxwaz û civata sivîl ya Kurdistana Bakur ji provokasyonên PKK û dewletê ya bi vî awayî re şiyar be rê nede nikaribe rê nede pêşî lê bigre jî bi kêmanî bêdeng nemîne bi kêmanî piştgirî nede hatta Hazirana 2023 em ê li Kurdistana Bakur şahidê bûyerên bi vî awayî gelek bûyerên bi vî awayî bibin ji bo vîya jî yani em Kurdên Bakur jî tenê têr nakin divê hemû welatparêj azadîxwazên Kurd li Kurdistana Başûr Rojhilat ji PKK bipirsin bêjin ku tu dewlet naxwazî tu federasyon naxwazî tu otonomî naxwazî stratejiya te parastina hududên dewletên dagirker a Rojhilata nabîne tu dibêjî konfederasyon û ew konfederasyonê de jî Kurd bi xwe bi navê xwe tune ne û tu ji bo Kurdistana Bakur jî dibêjî hem welatiyên azad hem welatiya azad özgür vatandaşlık yani ez hem welatiyekî azad bin bikaribim zimanê Kurdî bikarbînim ew besî min e babê min çîşê te heye tu li Kurdistana Başûr hêzê te askeriyê heye tu şer bikî û em viya dibe ji hikûmeta Kurdistana Başûr jî bixwazin divê PKK ji wê derê derkeve dido divê hemû Kurdistanî azadîxwaz û demokrat divê ji PKK ra bêjin ku ji bo stratejiya hemwelatiyê azad pêwîstî bi şerê çekdarî û hêzên çekdar tune ye ji kerema xwe ne Kurdistana Başûr aciz bike ne jî Kurdistana Bakur tiştên wanî bike spas dikim gelek spas hevkarê min Sîraç Kırıcı nivîsan dibêje serê kaniyê bîye ew de bele بله ما يعني نورمال حدود ما 2 ساعته ما ايرو 2 ساعته درباز كرنا افكاري من ايقاظ كن صعبته ما خوش بو ما خوش بير كر بله تشتكي كون لي زيد بكر تشتكي كون بيجن بله كلام كده باندورا از الكاك بدان زيدكم هر وها پرسا مرسینی بو و هر وها جبو هر دو انجام PKK
بۆ ئەو مەسەلا کوشتنە عسکەری سرکا بوو گەلێکی دووری پرسێ دەرکەت ژبەر بوو تنامە کوشتنە عسکەرە جەم پارتیە کارکەرە کوردستانی تنامێ نادێ دەبێ کوشتنیدا هەروەها داخویانی ئەرێنیا خوا و دوورە دەنگی خۆ بهرد ئەف تشتش کەسێک گۆ ئیرۆ ژیانە خوا لەگۆر دکێ وەکە کورد دێ خویانی گۆ پەکەکە لە پشت بەیە ئەف نەجارە یەکەمینە یعنی بەروجاوەندیە پەکەکەدا هەروەها دە فەلسەفا وێدا کوشتنە عسکەرێ ترک ئەوەکە پرینسیبەکی ئەف تشتێکی بگشتی تێناسینی لێ کاکفێدان تشتێکی گەلێکی بەهێز گوت بۆ ئیرۆ ئەف جڤاکە سیبیل هەروەها ئەف پرۆپۆگەندا بۆ پەکەکە لە ترکی تکێ و هەروەها باندۆرێک خراپ ددێ باندۆرێک خراپ ددێ باشوور باکوور و هەروەها ڕۆژ ئاوا و حتى جاخویانیا وێ لە دیاسپۆرا بەرە ئەم سەرڤێژی گەنی ئەگەداری سەرڤێژی بێ کاک فیدان تالی ئیرۆ وێم پێ دەرناوە یعنی مالا بخراکێ ئیرۆ لە دیاسپۆرا گاوا گۆ ئێگۆ پشگێریە پەکەکێ چکن لە دیاسپۆرا مخابن ئەم بێنن مینە گۆ گەلێک دەردکەبن بناوێ یەکیتیا گەلان برێز خوشکێ دەلالی ئیرۆ گاوا ئەز یەکیتیا گەلا باکم و ئەز مافێ گەلا بەری خۆ بخوازن ئیدی ناس ناما من نینە ئیدی دەفتەرا من پرتوکا منی گۆمێ وەکە کورد گاوا گۆ نەبێ ئیدیش بۆ چ ئەز هەمە داخوازا منی سیاسیش بۆ چییە پێشە ڕۆژێ یعنی ئەف تێخویانی گۆپەکەکە دۆزە کوردی نەچەوەی بوش دکێ لەسەر خاکێ نەخاسم ئیرۆ لە باکوور بەلکی ئیرۆ ئەف دەنگێ کەسێ باکووری ئەمولۆ بێژن کوردێ لە باکوور لە کوردستانە باکوور بپورن جارنا گۆتم و لە هەفتوو دکشێنێ لە کوردستانە باکوور دەنگێ وایە نمستێ مەسەلا ڕۆژهلاتێژی کوردستانە راپەرینە گۆ ئیرۆ لە ڕۆژهلاتێ تێژ مەسەلا گۆ ئیدی پەکەکە پرۆپۆگانداک دناب ملەتدا ئیدی ئەو ڕحێنەتەوی توازێ پێشە ڕۆژێ بکوژێ ئەم ناخوازم بێژم بێ چ بەرجەوەندیە وایە و هەروەها داخوازە وا چیەش بۆ بێ مەسەلێ دیارە لێ ئەم هێڤینە چلو بۆ باندۆراوێ لە باشوور باکوور ڕۆژ ئاوا ئەم هێڤیدارن بۆ پێشە لێ وەکە پرساتە بگشتی هەت بێژم نەتشتێکی نووە و هەروەها تنامە ژرایە سیاسی و برێزفیدان جاخویانی گۆ ئەردۆغان و هەروەها کارێ خۆ و ئەجندێ خۆی عسکەری بەردەوام یعنی هەر جەمەکێ چش خۆرت و کەچێ مەوەەر نەکوشتن و ئەز نابێژم عسکەرێ ترکە ئەزوا تجاری و مینا هەڤ ناکەم لێ ئیرۆ تێ کوشتنەکێ دکێ نەش 2015 و ji berê jî lê ka te çi gav dan tenê kutina xorçême bele gelek spas tiştê di vê meselê de guhertî cara pêşiye HDP ku bêjin nêzî wane cara ewlî hem serokê na hem serokê kevin li dij derkir yani li dij vê kiryara PKK derket yani tiştê nû ev e keketem tiştekî tu bêjî Ez xwazim hêdî bêjim ku wekî diyar e ka Tirkiye sala têyê biçe berew helbijardinê û piştî 20 sala AK Partî Erdogan şaredariya İstanbolê û Ankarayê da zerer kirin. Ew yekî watayê nîşa dide ku êdî renge hikûmeta tekhizbiya AK Partî li Tirkiye de êdî berewdawiyê diçe. Wekî diyar e ku gelek Tirkiye li warê aborî, li warê siyasî, li warê civakî de gelek zerermend bûye. Min berê bihîstibû bi milyona dolar li Tirkiye de nemaye wextê li Erdogan dipirsin ew pere çilê hatiye dibêje ew e razek e. Ez nikarim vê razê eşkira bikim. Wê tê nîşa dide ku
بالا فرگهید مزن چه دکن پرید مزن چه دکن هسپیتالیت مزن چه دکن لی هموی جم دوست و هوال و نزیکت اردوان و اک پارتی دا تین بکار آنین در راستی دا اردوان تالانیک لسر نک جبو ما کرداج حتی جبو ترکان حتی او ترکین کل ترکیش دادشین زررمندیه که زیده نشاده ده جبر او همو هوکارانه یک دوجی کو ترکیه برو دنگدانه دچه پارتیا کارکرین کردستان PKK کاره که باش نکریه و پولیسه که حکومت ترکیه دکوژه لوقتی که وساده کشتن هر پولیسه که لوقتی که وساده یعنی سربازه یعنی اندامه که دستگاه استخبارات ترکیه به ضرر اپوزیسیون ترکیه به او به قازانجا اردوان به اردوان دخوازه چونکه نها هف بینک نابند اک پارتی و MHP ده هیا دکاره تشتکی وسا هند ترکیه دا مازن بگه همو به قازانجی پارتیا راستگرین ترکیه MHP و اردوغان ده به جبروی که اس من تشتکی نویجی کو پیه ده ببولن BDP صلاح الدین دمیرتاش او یک محکوم کریه و پروتستو کریه و هندی نشاده ده که راسته BDP پارتیا سیاسیه که راسته خوانها به کردستانی نزانن اما صدی 95 جوان کردن و دیاره جی که جوان را دویجه به هم چه بکن هم چه نکن اوا کنو ها پروتستو کریه و تشتکی نویه ویکی نشاده ده که بلی هفکاریا نابند وان دوانه دارنگه گلک باش نبه اما از هیویدارم که حکومته که تک حزبی لترکیه دا چه نبه و هلدم چند پارتی بکارن ترکیه رو ببن یعنی سیستمی که پارلمانتویی ببن و کرد روله که باش بگیرن بکارن قازانج بکن و پارتین کردستانی باکون کردستانی او گله گرینگه پارتین کردستانی باکون کردستانی یکتنه که خود نشا بدن که الهوکار بکن و بکارن انفورماسیون آزادانه که تجیت دا دموکراسی به جه هاو نشتمانیت من جه باکور را بیجن گلک سپاس دکن گلک سپاس بوه و 2 ساعت و 17 دقیقه ده برنامه دانه ما 17 دقیقه جو وقتی خوزه ده تذکر لی صحبت هم خوش بو گلک سپاس و امج تکنیکری خراجی ام سپاس دارم که برنامه ما حتی آنها برای که پیک نشاندن و کارکی گلکی ایجاد کن ام نا خاطره جه تماشاوان خوشی بخوازن گلک سپاس بو که 2 ساعت و 20 دقیقه تحمل مکر و المگوداری کر و شب باش شو حموی و باش گلک سپاس و زحمت گلک شاند سپاس مانا وابا کیف خوش بون بالناس کرنا و هر دو ایجایا جی اجی هر وسا گلک سپاس دکم